A o wha a solo ngā whauwhaunga. Whipula whi mai whitu o le langi. Angi malu mai le matangi. A o utu matangi. La upenina o ngoto atu. La ulupelele walele matu. For ima lo utama pelena. For ima Toi fieva aia tu isi o tino e po o feo e ai ta mai tala sio e la mona mai te feel ngana lule e po o feo e ai ta mai tala sio e lo mai. Te mana tua lau masani pe a umana tua fiafi e whaai u i se upu a popo ai e te whai mai lava e alofa Alufati so setasi po ufeo mai aile nei lalolani la ufana upeleino la oto fe alufani ya mana tua latina pelena long mali matangi for ima no utama pelena for ima to feel the air to feel the air too isi o tino e po feo e ai to mai tala sio e la mona mai to feel ngana loli po feo e ai to mai tala sio e lo mai to love haka tu lau haka manga no mai te tamana i na vai vai motoi u te moan ni he tonu o te tautoi toke lau ai tama toke lau i ki e ke te waka e toi kai ki e te tua na talia e toku tamana yeah you mauna kaon e ki tota na manava halo kolomo no haita e te tua loi mato e mi alele ko e te tamana e te nei o langa te hita e hakalanga atu ki tau kalanga
ever ai atu ever ai atu isi o tino e popo feo e ai tamai talasio e amora mai to me see a lonely popo feo e ai tamai talasio e langa kita ko te hanau tu e te taku a kakau kai langa kita ko te hanau e te alo e mai ngatai. Wana whai o na awina atu le polo kalame a le au auli mafafonga mua. O le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E risitala aila walo. Aloha, se malia an tula vai o le wanti al Radio Samoa le polo kalame o le auli mafafonga mua le o se funu maleiva. Meru te wate nei a le tulai se fulu male lua wha talo wha tuai. I lau mai moa, ia malau whaafunga wha wau i le reia songa fua la so lua se fulu o le rima sino i Januari lua fe lua lima ia ma lo le whai o le whaiva ia ma lo whai o le sai le toi wha wa wino ngā ruenga tutu ma whaiva lo whirima e pe ona whianga i eile turo ia o li sina amatai le pōra pō o le wawea o na lila le tai hao o na lila ia o isi whai lau amatali e teimi nei o la woli ia ma le whia na nei. Wa mai oi le riva ngola woli ya wo toi failo ofu ma fana wo toi tu yo to ting e sele vela le na ile vai so le se vai to nei bi tai o mai le so nafi ya wo ye fu swinga mali o le tau e pe e foringa mai fia timu ai le timu yo e pe o se ngalu e fa fua ai le fati e pe o le lonto yo e tolu le fanu mera ai le a tole ono Malo atu le telenga ia te tia malo tō maafutanga. E peo na yeil mai le tau na li lasi uli me foi stimulate mo antu. E lau tān tō maafutanga le tō o na whungamua po se manu si ulia le tu lai wha. E le fiafi ana nei. Ia, na e lava antu i sauni ngā lotu o le whai ungo le vai aso. Ea, ioi, o le alau recent. O le alau... O le alau mafua anga lima alofia wa ele anu i le lotu le whai ungo le nei vai aso. Ja, le ja, talo si o se nga se se fa la fa fo sei. Ai fa pe me yo lo anga ta. Ja, po lo le la va. Ja, le si teni. Wa be wa ile la va. Ta, wa me nai ma futi ai no loto. O lo nganga, o lo ma fo fa. Wa ile la va tu ile falsa. E si fa fonga ile op fola. Ja. O lo matu o le la. Ile son na fio mantu. Mantou ye tolu afa i tonga malasalam e tolu na le evangelia pa ia ia e pe ono tusia le o mata yo ma reko luka po yon la sola na fiolena talo mai e le vai temi olela amatai ya le nga luenga tala ya mar nga luenga fa o la tanto wadi fa ola e la so no fo le tala le kala le il fa i ponga yo e pe o le whapoiponga ma whapoiponga umalesa whai al whai ungo neive aso o tūna iatu. Ia manisi o whapoiponga ua mai ai le amatanga o le tausanga. Ia ma le whai ungo le la tausanga ua tuana iatu. Ia nei whapoiponga fui e le iso tusi vala aulia. A le ngai kangoa oi vala aulia oi. O oe le skangaka. Le e wha ale lava i mea ai o me i o whapoiponga. Ia oi. A whai e le iso ngoanga i e lungo o le kusi. Ia po le risi. Ale nga elwa ko wele le fa fio ko yo ai pe fa nga ya luilung e asu mai la me o era le ska ka le lo fa le so i fu ye nga vele yo so ya ma era yo so ma o le fa ko ka sa a fa lu fa ko nga luilung o le meri i me ai le iso su fa i lungo ku si vala aulia le ai sa se le nga ko ngos ki ku o la me nga fa yo Você vai me quer com se ele não se o quê? Alguém que eu não maco ainda, alguém que eu não maco um, só
e vai. E kupe mea ngā kau mawhai. Ai o ngā e kau mawha i mea kau sabisaka. Ngā kau mawhai le si manu o le au wala auri. A ngā ua wha lua wha korunga e aru i runga. So le, e sa o ele, le kalangoa isi ka maiki ngā whamaisi. O loko mala. Mana si o le mafsia yoi. Baba i kalangoa ka maiki le rua whiru o lima. Whamaisi. O le makua le mafsa skamala. Iau kiri rumpo le winga o ngā kala ka maiki. Ai whaentu lanta tala. E whaifo o le nā o le ning. E hua o le mea le. Se po le ale whamai o le. Fiangi la unga ia wauna le tua. So os whamai moi. Ngā whaale kongua le mea kau mawha. Kau whaale lava le mea kau sami. Ngā lo a kone makua o le launga. A whaapea o le nga sone. Parika inga. A whaapea o se pero whika po o se. Lea sa la unga i se mea. Ai kako kumu. Ai ke wa umange ai whaale lava le mea. E makua whamai kako. A o le ri inga fo inga la unga mai. Ia. Alo whamai kako. Ai se isau fui ma au misi ho soranga la unga. Soli. Se le mea re ia kako. Mole meo le lava o le ongosa. Ia, maratua. O le newe mele matua o le lau. E ui. E le i o i le taimi. Le amatali ai le ngā ruenga tālai. A le ali whaora. Ai si whaamtai le tala. Na tau tala iai pena sauno iai sio na tina. Na vai atu lavo umale waina o le whaipoiponga. Ea, alu atu loa lea ma le tina ia Maria. Whai atu ia Yesu. Siau kama. Siau kama. Yoi, o rewa umale waina. Yoi. O le la ko mumu ngi le do pe ingi sa mo ko ngore ai ngari. Pe kui Maria Yesu ma. E do pore ye I marka ka re fonga mo ko ngi ai ngari. E lua ko ngi fai mai ka ka ko ai nga marka ko fa pui. Ya. Ya ai fa ya ku ya le ri fa o la siontina. Tina. Ole le yo kai mi a makai la ngā ruenga. Ai vai la ye le te leo le awa onga. Mole ola wha tuatua. E le ise si tala o ta ua mai le tusi. Na toi whai antu ai le tina ia Maria. Isi ana tama o Yesu. Na uma na whai ola tala na tali mai le ri whaola. La alo Maria whai o. I le au vaenga Yesu. Le au vaenga ye kau aia solo mo meo pua a mea kau sami. E ko se whaariri I o me ranga ngā lue mai e kahea. Ai au mai son kau ai solo ai mea ai I me le ai whaatala whātu. Whaamalo antu ia tau le au ngā sese. E se kou la le lei. I o tau la ei. O le lanu pae ma le lanu riuri. I o isi teimi o whai a o tau ninga au le lei. O le papano a tātou vali lau ngutu lanu mo oka. I o ta whaape. E ka fiolai. E se le kou pretty full pine apple. Ia whaamalo. E le singa le wenga whai ngofi. Mal kafe mel sua voi le le pua au la foko a vela. Ia ala e kipi ki nganga mule rima ala e kipi le faspua. Ia nga kou vai mai. Uso oko. Ka ora ke fsidia kwa. As kou sirsina ye na vanga o kala umo me o faspua o ala nga pua. Ia le ko fo ka ko kala ku. Ia ba ye mo le fa tu i le tina ia Maria siana tamba. E umara fa ya tu le. Ia le ri fa. E re yo il take me ama daila ngā ruenga. And one to lo Maria yo fai oil au surf. O le mea e fai mai e siau tamba. O le mea na tawon to fai. Ia ronga ia ro karango ia il sape kama karango la ko wa inga io. E mo ki ngā ranga wa ku fu ile mai si vai ngala lo ke ka fa o le fa pipo. O ke fai. Sorry. Ko fio rai. Pe anga fa pe o ka ku. Ia hu. Ka fi orai. Kwa ngā lor makua lau. Ia ole tala. Si enga ka whaalongo mai ai. Iaso lau kala ikiki. Ole aua. Lus fulu male afa o tausanga le nefu tausanga.
Ya le ka fa longo ma. O lo fa manatu mai pe. O le ola fa tua ma le ola usita. Ia whengi me o whako kumuri ia mo me o kālo ngeri I vaiari ai kofo ku le pule ko sa angari e whamai. O whele me sa ile waingangi. O whengi me o mai mo more o inga whale kongu ai me muri le best wine. Ia. Best wine as ya o ya ngā ono Mike Smith talo whantua ya ngā ono Levi ngol tai le woli. Ia me sa whulwhul tua male ai ngāli. Ma lole soifo maua male langi mama. Ya talo si olo manuia le whanga solonga fuanga o le nei a sunga fua. Ia ola utalalana. E tau atuai. Awan tātou te whapena, pātātou yo I mene yo whaipoi ponga o aso whanau. Ioi, whake ale rua whelua wha. Mananga koe ngā me. Ua sau ale wala aulia. E te sila sila atu ele eiso sua fo I lungan wala aulia. O ngo sai, mai. O ngai wo kere foi anga live mai a ka kome benga I ngai maka le fali ia maka usami vo le la me fai anga al fa ka ula o I urpua ia ngo fore le fali ma fai ai kala le vai anga I or fa pipo mai maka ngo I rungo ro kere fo e oi ai o fo ia benga so le fa lua fa kodu fa nga ru ana ele io o ari si dau le piko I so ye se o me ka ki karango ai se me fu ila vi si Ala sunga fua. Ala vata sa America sa mo Hawaii. Ya marabano teleo America. Nga wako I sulu e Trump yel pala karko chili chakari. Lenga se I Joe Biden. Iyo akakangi fo ikere fongi anga fi ko ngor mako forsa. Wala kia lau ke mo ingi kalor ki bin. Kak sefa mangalo antu tanga tayana telefoni dia. Le malu afi Hangi mali mele matangi Fa solo lo uma fofau A o se funga la au Fa amali e na Lo utu ina nau O nga ua le mauti noa A o ai e sana ingoa Tingea se I fa ali mai Lalele o ileva ai Via toi te patasi atu ya oe Me e te tali mai I oe Tenea se I fatali mai O lalele o ileva ai O nga ua le mauti noa A o ai e sana ingoa Tenea se I faali mai Lalele o ileva ai Via toi te patasi atu ya oe Me te tali mai I oe Tenea se I fatali mai Lalele o ileva ai Atasi ile malu afi Hangi mali mele matangi Fa solo lo uma fofau A o se funga la au Fa amali e na Lo utu ina nau O nga ua le mauti noa A o ai e sana ingoa Tenea se I faali mai Lalele o ileva ai Via toi te patasi atu ya oe Me e te tali mai I oe Tenea se I fatali mai Lalele o ileva ai
wa ono miru tu te nei la for fulu male lua ile di fo i vrango la uli finga ile tru ma vai enga finga mano longa masina koma ya masin te ma i fa si fe ele fe la po o lo fa just mele sunga le pula le jojo nanga ale digi sound male talo fa voucher ale Pacific 40 e to tonu au kilani po ni so le fa talo vantu le pepe mano le fa fiva ta mano fo le tawa ta ile ding ve aso wan ta to o lia ma wi ma lo ngalu Pelo ia tu lau talenga fonga mua. Ane ane fo ia le swafa seuman ia. Patalo fatu fo i pa anga le tato pukalame. Mano le fa malo singa luenga le neva yaso. Le fatua mata ia. Ia tu fo ie. Paisi sa video mato i mangi le fonga mua te le doko. Tau boa matulanga nai mankau le meolo e sai e mai e. O le tūlanga nai pe o na mole wawina, na amata la la titi mai la vai le se fiendafi. Ia e ume ni le taia, ia ua amatan tau fiololo. Ma salo o sa vili ia le na sa sao fa afi e sila kule mule ali ntula i mei nai an tau tau wari leupe. E tupu whara ulavel na o le mātou te tai, sa i le mātou pontanga sa whatino i tai. Ia nā laina le iloa, ia ai e matawinga ese foi sole le tūlanga le whatala leo i lātou na mafua i lea lea mū ia wā le tau wā mai tau watu le news na sau ia o to tonu voi le o tā milonga te tonu lono winga aina watu nisi whaisela tau tai ngafi pena whaisela tau mea aina ia wā le savili hoi o tonu ina pe ta milo le savili pe o na ngi atu o le mole au mutu hoi le mea sei le maunga mutu wan o i lau te vai entu le mai longa i o tūlanga au le au pepe fo i le lea o ina le maunga le tele na nga i matu i mangili o ne pau leo le o le maunga le tata mai e mawhai ona mau isin wha malo sting mewa nā tō tau sa welota le fifi e tangata ni o atu whaleanga meni o mea o le alu i tupele malo i a watanga tolo nofo mai le area le ina i o atu e enjoy a wai ei foi male playground ia e ta aloi tabuiti ia o lo ia ile mala e soka o lo ia mo ta longa ia male track le nan fe ona sa vali ma famalo stino el to tele awa paulisi va nga taula tala tem faiona nga ia o leo nga ile one tree hill ia o le si masalo le si 2 minuti al wata ia en bel le mangele le ato se le minuti te per watu ile mo ia le fo watu ni tangata fatino ni tūlanga mato e alu e fo ia la o fa lo watu lana tapuni an nafi ia ile o faiona nga ia ni se fa nga ia le monga ia pa pena fo masalo ayo ni ia ai talo sia le un sa mo foi le na fa no nei tūlanga fatea awa ana fa pe e ova tu le si tu le monga ia le watu le afi ia awa tele na ia nga tu vola tu fale i le pito i lalo le va na mata tuele i le monga ia mangule pete wa afia tu ma fale ona nai o le tūlanga pito silina na fa no ai walo te ia tulunga i tala o lo vapele ona tausa i lia pea. Ia po o se afifu i lele na tupu pe na faa tafuraina e se tasi ia lunga o le bau. Le fui na mafua. Ele vantu fo tausa ngante nei leo na tupu i fo le me faa. Pe ae laki la na vave maua leo pepe. Ia, o le tausa ngante nei na vave loa o na o pafu. Sa vave nei loa tu nei a inga ie la trata tu ia la tufali. Le na vave na watu fui mu. Ale mule ono to tonu ele fai ona ilo atu fafu ayala onisi na ina wa matua te lele va ngole monga wo o ele asina laina va velo atu lena pasota e lo foi mu ya ala ki ole ele foi mu i le fasanga ma pense ri mangile ya ele atu ala se fu minute nanga ya tu ya foi mu ma fai lo lato le lato man ya o tu banga nei le mamano o le vao foi le o to try o le a pe o le música le ti foi le sei tu lo tongi ya ala fa ko por el marsavili ya o tamana mato ai va de ale le sa o le afia talo si o le de tu pule tu langa wa de te vai atu ale va vena pa uma se tim
ia e ua na whapena te leo awhi ono sau mai pia le whai te tato. Ioi, ia, ole, whalawalawe whalana tua whapena ta mai lava le na fia. Se fulu mo tupu i soi fua mawai. Ia, ole, mu te lele na tulai mai nai Los Angeles i Amerika. Ia, matanga fo le ding tau sanga wha misela nga ngole tua i ainga wo me masat. Tātou te le fia o se tulanga whapena leo pepe. Tau le ia. O le vuto titi aso uma le ata te vava ai atu i update o le mule nai au le. Ia, ele i mato e tu ue ele afise ava noa i fale te tele a e mafofau ye. E tau le tele fo e mo ia ele whape mato a tele ni la au e tu au ta fofale ye i nai au le ia le malo so savili. Nā raina matua i va versa sao a nga i fale o aina. Tu mai la ya ta to ni sila la ngai fai tele o la au tu foi le men no foi tangata. Au la lo ma to a tele la fa ina na ono o tu la nga fa pena. Ai me sala la vai tau ne o le a matam pe tau malo si man sabili ma tau ye nai wingo matangi ho ye le fo o vai to saule si warning up north i tu la nga sabili manlos. Ya e va vealan fa le tonu pe te o tu la nga voi le sa sa o se. Ia, tāno se ia, o le hamutai i le tūlanga lea. Ia, wai, e le ngata i, o le fo e kausu e lango i anga, o mai kiri, lo pe whawhenga o mai lango me Auskari, e o ko piko ngu, o fo i le kauna mua, o kulanga le kausu e ngao lango li leo pe. Ia, man, o fo le matu le tuen malawa lili. Ia, le na whai atu e au mai. Ia, te le o posters ma mele malawa lili. Kia ai lau apu po lau moli wa ngai sau mo e pia fai wale umon tau mafa. Ia ai rono winga. Ia o tama woi e wa fau mai le ato. Ia le ala o sau mai lola sau e lo matama le fruit fly le. Ia o le ala fa mai na mangi le au te loa fai wo o mai ne. Ia o lo mauti noa le po wo atu inisi areas o tato. O le lave o tama na o na o i fato anga e tele na sa wai fruit o tato. Ia o le sifo ina whai te tenga o le siusi o manga o tātou i nei niusila. Ia o le wha moe le i whala awi o tauma mata, be o le ile apu o le bea o le moli, ia o wha i a tātou le au mai o gilelo po ngā whio lalangi le wa mai ka ko whai pula. Ia ma le mango o Australia, ia e leia le tātou ngā lue whatasi. Ia manue le i tuai, ia tālu si o le avavi. Ia ona whaatama, ia matafi sia nei in city whaalafua. Ia e pe ona moli mawina lau tonu mai lau whanua ni sila le pepe. Ia au telo, e lau tau Mr. Miona, toi fo i lau whanau ia onga o a mai le tāpenanga a le tātou DJ Sal. A wā fo i le toi fo i antona i whanau ia onga o ke mingi. Ia mātou ai o mātou, makua mō kuana me ari lau pepe. Ia se matua. O la vasan se le ni te minne le to tapene no fa na ulaung se vanga na ya tanga ta vule le la sama to patet le ya na sofia fia tu e se tu perto ya fa na ulaung ya tu mai la ya tato ya e fanga mal malo ile ya te sema tu yan worry sa yan worry to so me se le ni wa tapene no fa na ulaung ya ole misalo le wa la taina fa mo tu tato tono tato fa pitoa o le amatalia i laso fuol vai aso asa. Ia, ai o lo ta pena lava tūlanga ina ia mawani a tātou whailonga le lei. Ia, whai tātou se i fsoswani fo i lea tūlanga. Ai ua tau whātua tuai lava fo i whaingoa tātou ana fufuanga nevai te. Ia, ono te tau ilo le lei fo i. Ia, poa ia tūlanga e fia i tātou te mine. Ia, o lea e te whautua le mato ofisa. Au mai sin tato whailonga tupi. O nei vai te mile uti le whasoa. Ia te lenga ruenga wa paea. Ia o lo maurunga le tau o soifuanga. Ia e mga mea nei a inga. Ia le se le ni whasoa ni tūlanga ia. Ia masalo la tu maula fo ia wala mwhionanga wa aia tato promotions. Ia pe ona ia le la fo ina le top up luas futa la pesiliatu. Ia por whangaina fo yo tautua la futu PPE le ClickX. Ia lo whaipaanga ia le tātou te tisau. Ia la whamanino atu ia vaenga i se aso neva i aso.
ia ka mo tu mai tu langa ia o la son fu la vale le aso malo lo le vaso asa le fofu e tona matelieta to fa to le fonga mo le link malo fa tang ya o moni si vainga dawa o le nei fia fa manan tu pe le pa ia mal malo le tu ya li toi fo ita to le me vo le o le malo lo mai le vela so fu en tau le sa le ve so yo le fu anga ona pe pa e o pe se aso malo lo ta e o fonga mo o fa ta le foto tele so ta to tu o la tuka ngala yele ngasnga se malo lo fe ngai ma se ta to tu no isamo e ma salo se longa e mutaya ya fa tra ma tu fu ia e telo fu anga to tele le va yaso e mi se ta to yo kilani wale fo yaso malo lo la son fu le va yaso asa ya o ngai e mo tu temini ya o tu langa fu i ta to al ta to Pacific Ford ya mal ta to talo fa bata ya io ne ia tatu falolo po io fa popo mai salona wa utili for tatu website ol na wa yele fa popo atu ia tatu Frankie na ilauli un fa ona la fu ia talo fa bata mo ila tu na ia no ama solo tu la vai na ilauli ia fa solo tu ai ile tuna si pa ia la fa o isalo fata ya wa na yele si tatu falolo na isalo fata le ANJ supermarket isa do fata ya lo no winga la le o do fa lo ina ya no ma en pen fai fata o Frankie si lauli ya fa pena fo ia le tatu fa lo le ANJ isa lo fata ya e ma tatu fa lo ta si nai falfa ai anga mai i to masanga ya na fa po tu le Frankie na utuali en fai fo ona la fo il tatu fa la to mo tatu fata fa pena foi le Frankie ina i tan malala ya mo tatou ina i le fanga ya fa pe isa fata ya na fo mfana la fo talo fa va tai Frankie ina i tan malala mo tatou fatau ya fa pena foi le Frankie sa le longa mo la to i mo tele sa la fai ya na mfana la fa o tatou talo fa va tai Frankie sa le longa ya wa foi fatau na mole tau singa na ia inga ya ele nei vai temi ya o lo tu ma fu tu al tatu talo fa va sai nga il cash power e fa pena fu to ngi no pilil vai ya me se lo tu no ta vale na fu wa fa popo tatu pa mu nai sala fai pe na ile amatanga petrol station ina sale longa ya fa pena fu ila malava na un fa na la fu nel talo fa va nga i fu yelo ai nga tu yo la tu ta vale ya o nai o na fa popo na fa lau telefoni le tautua tātou tālo whawata, ma tātou Pacific Foria whonga mu. Le lik mālo whaamtaia, o nisi whaamtalanga, ia wala wane, ia le numera o le olua tasi, 5 tolu tolu whawha, olua tasi, 5 tolu tolu whawha, e le o lau telefoni le tangi na fi tono whalsa, le au pepe. Ia ma tōru i o tātou telefoni tō whali, o le lotu e le a vea le lotu, i oi. O lono wingala le lopo a le o ya isi wala utamo wala le ilo wana kan la to maliu ya le do pota tua wana ngale sa le te ku kaile na e usa wanu lo tu mavelam telfo o so ke vidia ko ya nga fi fo le ka ke fa happy new year ku ya ai o so long fi o vale fa ka lo fai so ya wale alwa fia kama la lo konga mai nga sa ure si ki si kaua mai a alu sawa o ya toala tai le ota e fai dua kana ya o e umata ya o ya mai se so le festa to lunch matama yo o ile sa o tala huile se ta lo ata mo uso anga orga ka mo moi ko ka nga nga fai el fa telepon mo mato wa no ya man me vela tu le neaso ya tanto mai tasi pe ona sa no le fionga ya la pepe tala ile ne o le to mo la nga di ci sa ya male pepe tala no na o le tala fa vancha a wala va ya le afo ya le tulanga fo e pe ona ya le tutongi no tanto lo nei New Zealand ya po so se tunu lang ai nga isa ona valo ai nga i falo no i nu ma fio anga i tua ya male tala fa tai fo pia e tala i tua ala tu o le uto iva mala fa biruta un tale o le tas
Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. A whai alo sa ili se a onga a matsa molo walu. Au aloe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaato tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. O mo mia sau lo i e fsosoani le whaatawina mai, po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino lau wili, po le vaita mai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga, i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers Law, mataima ai ono Grace Stowers, i le o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu lima tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers Law, e au mo oe Samoa. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ia lele, alo le se fo manuia malange ma, ia whaftai le tua mo fo le avanoa, mo ar wha uwina le tātou por kalama. Filipe e tauron whai pasu marwha, maritala le apostolo. O te tausa si atu le wha ailonga, i mau ai le tau ina wala uwina ia umairunga e le atua, ia ke riso Yesu. I press toward the goal for the prize of the upward call of God. Wa ai ilunga, ma nga iluma. Wa ai ilunga, ma nga iluma. Ai wa ai ilunga, o le tua. Ai alua nga iluma, ke le kaunga e koe mankua le piko i kua. O awala ia, e mawhai ai, ona e au i le manuia e ke le ikau i ai mua. O lo wa ai i le li, ma lo sa wali wha maalosi a nga iluma. Whaangalo lo te mituana, wakalanga le apostolo Paul. I press toward the goal. O lai wha makala mai le upula le press, le ola fingau, le ola tauwivi, le ola songa, le ola wha maalosi, e le ola wha vai. E le mawhainga o ese wha whika auri o le olanga, e kukupu pea i lea kaimi, ma lea kaimi. Awa e kimu la, e vela, malulu, la vea le traffic, ia pe eise me ua kupurunga la wala, e le mwhenga vesea. Al mea lai vai, e le wha pea aku kupu menga, ngai ngofo i le ai, ku ilunga. Vai le mau le a kako Samoa, pa upe pa ua le popouri. E koe oso le moe, ma koe kula e mai. Wha pena uma le lu imo o i le tae ao, po le hauli, po le afiafini nei. Onwards and upwards. Wa ai ilunga, ma nga iluma, ono le swafo Yesu. Amen.
Malolon sai fongomo ia fatalo fat for tapo inga le tunu ile nei vai ngole uli fa fongomo ia tala mo lo tapo inga tele tomoa tu fa te sa mo ni sila mo talo nga singa sa malo o ma ia le fainga malo sa mo ti livol si dia mo le tolu wafe fo ala au mo vai la au mo tu tinga mo HIV 50 talonga le to e mana na ole so ka sa mo ave ma au le kiki ale o shena fa fongomo ia fa lo tele no ni tolo o le sounding of the talo sa fa eu kilani fa un le vai asa sa o pia e kale sim tapo inga ese mo se tal sanga le nga singa se amalo wa fia ile fainga malo ile tunu o le nga singa se amalo sa amtaina i wadi le mai a muri anga fa sanga sa fa to ai fa sanga ile min stante lo ini o fa to anga fainga faiva la au le mali e tole wa to a le wa te force schmidt Tano mai le taimi, to tolu e minsta o fa malo lo le tama tai pale mi fia me na mi mata afa mai o la tu finga. Le sa e tu o iai ia le foringa mai. Le e se fa tu tuanga ila te inga. So ne ai mari to small tolu o minsta lo lango wa me se o la tu finga. Ta se ai mata vale le malo sa la tu fa haina. O fia me mai se tu e to limar pa tia fa tu tu ile tu sta mo o tasi wa io iai sui e mafuri le pa tia ave se amar pa tia. O sauninga mori tā sanga, tā whaamau poina le komito whaatasi e kāle seo kilani, le silia mare tōu se lau ila tō sa awai le mot sa poa. E leo sauninga sa whaatia iai mare kontola o sa moa, te mata palusa lue whaapore man. Le sa ia whaalia ia Grace tine tali fia wa ayo le leitoni sila Pasifika. O te ngata sa mori ke lope le mwhana whaangaloina, lo la tō tunu.
Ta ia whaari ai o māsani ai whainga whāporki. Ai o le temi nei. A wale toi papore iai au waolo iai le tūla whanoma whainga whaavai. O lo o iai le pārmeni sa moa. Po a lava ia se inga o le tūla whanoma lava o le ate te ia le whainga malo o le tunu. Ai u ilea te tau lava na whaawawa na talo ma tā pāsi whaamaangalonga mai lea tua e pena whaali ai le malo. I lunga o wala so tainga lau tele ua matua i longa o na a wato tu solo ai. Tua inga matus singa le Maria. Ma le tau whaaleanga le vao suyo pa TSS. Pe tusia inga ma le tau whaaleanga. Ta tu sao iai le launga le whailaunga. Le whaitauninga. Le whawhengainga le ia Reverend Philemoni tu inga mala. O whaali ai. Whaopunga le whaaloalo e whela ua ia le vao reisi leisi malan pesili. Pe o iei se whafo mo nei umatulanga le Maria. O ia toi tani lava iai o ia e le ai. A wa nei uma manatu le ma whaopunga wa tiri whaopopo le musa e sai o le api. Ma ia wha manatu ai tingata e whaavae i le atua Samoa. O le se tanga wha le tausanga o loa e fōringa mai ua wha mai aina le lua whima le rufuru whae tūla late le au sia o le taula ingat pa le tupe le Reserve Bank. A o wha wawan tu māma mai e le mamafo le venga o le taunga o loa wha o le whale. Petai. Wala pata ia tanga tō mai whapitoi te maa inga winga le tūlanga le mau tū o lumanai mai. O le maari enga sa o tasi. O le taua o loa mō tanga te whātau sa si itia le tusa ma le o tasi maririma pasene le tōna māsina e muta ia te sema. I le whātulanga na whale tausanga sa si itia i lunga. Beisi ane lea o le lua pasene. Whaari ia tanga te whapitoi te maa inga. O tupe whaalu moni whale tausanga i vaianga pe o tupe rotongi o whainga malanga i whaalele mpani tani malo ina no whai. E whoringa mai o ki au tū nei o le si iti o le tau o loa i lea kwata. Ai o le tau o mea ai masuau, tā palasi. Ai peitai, o le vai e le tāla ni sila mane maurunga o le tau o suau, e tuau, e sui e le si tanga o le tau o le toi kuanga, i le tau sanga nei. O le whai tupe pito tele le tunu o le ANC, o la tu whalia. O le si tanga whale tau sanga o le tau o loa e whoringa mai. O le asi iti le lua tima le lua pasene, e le o sui a lea, mai le kwata i rumatu. Ma ua whai ai lava sina maunu ngātu nei lo le valo. Anga mani whaafse ngana al pale tupe le Reserve Bank, le e lua desimali tasi pasene. E le ito e maua nisi o pepe whata mai whala au aina sua malia po le Oriental Fruit Fly, telu mai le pepe sa mau e au kila ni saute le amatanga o nei masina. O lea pepe o se whamatau tele le e iai whato anga o la au aina sua malia le tunu, i le a whato o le a pepe. E mawhai ona ai i le silia ma le tong se lau i tu ai ngō whala au aina sua malie, ma whala au pai tua ese. Whaari e le suiso upore pui ngō la au ma mea o le New Zealand le Biosecurity New Zealand, o lo whaua o lava na sia kia lau whai ngā ruenga ia mauno lo tatao, ma la pisi mai pusa la pisi no whanga lo whatuai le vaenga le tunu, mo le saunga le muai ona whata ma ina, ma sia kia whala au whale suoe e whea beai. O tina mai tanga i Wellington e wala pita ia winga ini whātarua o lea iei nei whale mai i istu sana. A o whaau ngā ruenga mo le sui o paipa o lea ngai whale mai. O le whale mai le lau mua iei le tausanga umio poro kalame mo ngā ruenga whāleia. Ina ua maua ia paipa kopa o le vai vela ma le vai maruru o matua ia a fia ini pūpū i le nua whe marasipu mo le ono. Ta a wina atu le whale mai se tusi tina u sauni ola i o lātu mai tanga e rapate iai. Ke whātarua o lea iei nei ngā ruenga i whale mai o whai lele, a o suia ia paipa uma i whale tā ele ma sink. Ma tā uai o nisi o potu whāna nā o lea tapunia moni taimi, o luna winga. O tinai fōfua e whaia tau tonga mō lātu mai tanga posta Syrian, o lea tau fia ma saunia mō tau tonga i potu o whai lele. O tinai mai tanga i tau fia mō sauninga i vai e pā o lātu mai tanga, o lea amteina tā perepena i potu e whāstoa mai stinau. E lo ua pāwa i o lātu mai tanga. Ma tei tō lua pā anga e po i lātu e langoloina tina mai tanga, e le mo whai no whai i le pū. Ma ina mi kākulu, o se alisa asai seia ina ua whai ana whai unga ngā o ini tangata se se. O se vae ngō lau tie wila miri vae tō. Pāli e leo o lea au tie wila miri vae sa fia le lātu tau muftanga ina ua mai le lātu tūunga le stonai. Le temi sa ngā o iai e seli, te tasi o wila vi vae manua i le atoa. O le tō lua o le au tie wila vi vae sa vame te tala la wila, sa alokaina, o tuli na loa le ali e pena whaari ai e le leo sa tini, George, Netherland.
Pai e whaali ai sa matua le ai ma sea manoe maua i le ani ngoi i sao e se ai. Le nā o le tusa ma le nā tonu ni nā poloka le mamao, tā luai a si o mia loa le au te tie, wila vili vai tolua. Whaali e le li sa tini o le ani so tula fono ma sa matua inga ngasi le sela. Tā isa ia e au no mas whatau te isi na minute, muri ane. O lea wila vili vai e te tu o tisa le tau male se pulu limbang, tā la. Tā toe whafo i le ona ina, ma toe tari wai tu unga le aso soai, ai reni ngoi, o lo tu lai whamsinonga le aso. Mai Israelu o le tōtolu tangata mua sa ave whamano stia sa whasta alo tuina mai Gaza, o taunu ne Israelu e pana forfulai e pita. Ini nai tu la o le maa le alo whea ngainga o le tau fio tawa inga i le wā Israelu ma le pita whatu whalave le Hamas. O tina o le tōtolu sa whataria i lato le teimi sa taunu o tuai. I ata sa whasta le lawina sa whailoa i ta maa ta i tōtolu, o sa wamali le ta avale le kolu se mu i le taulanga Gaza. Oh, yes, it's all on Gaza. Here we are. O si o mia le fai te wafe mafe o tangata. O nei ta avale sa whape o ina tangata wha au pengaina mafori ngai kava, maulu e fusi i lanu mea mata ale Hamas. E peona tamu fai e pui ale turi matu o nei ta maatai. E leo toi eise isi wa ainga i ta maatai a ona na tiatu, i le fale mai mo le fai e wha sengana o latu o la mano loina. E peona whaali e le President o Amerika Joe Biden wha pēr, e fōninga mai. Tulanga le lei lava lo la tu wola malo loina i Tel Aviv e pai to wafe ma fitangata sa te wafe e mata mata i le tala le lei lungo i e tele e piona sa fa fu se i ona patu putia ma alalanga de fia o le to tele fai to masina o te wafe e fata pa o le taulanga ma ta pa ina se whengainga o le tau fio o inga o te liva tu nei le porkalame o atina e malo o fatasti e le ton wafe o vaila o motong stinga le anti-retroviral I whiti ala ngona i le tali atu le tong stingo le ngase o le HIV. Ari e lea porkalame malo o fatasi wo o whiti se atu ngalunga i le si tio mata o pou o tangata e awhia le HIV. E tau sanga tolu ai sa wha mau ina e le tau tua rasoi fo malo loina i lima se lau lima sima le lua mata o pou o tangata o awhia le HIV. Ma ia Januari ia Iuni. E o mairo ngā tonu o Desema e se fulu iwa ta mai ti lalo le lima tau sanga le matua sa maua wa fia HIV. Di putia le vanga o whakalang wa FBC. O le tamatai fo mai whapitoa mo tamaiti mo whiutanga ina i le whale mai le Colonial War Memorial Hospital, Dr. Priya Kaur, sai whalia. O ia tamaiti sa fia, e to walatu i alatu tinai a fia i le HIV. I te alonga e leo toi whaamaria ina sa mo i le avea lea mastasi au soka lai tiki le itulangi al Oceana. O ua manana o i ta alo whātou te wā maung manolo se fitu i le itulangi. O au tai tasi o le tāmarasanga mo le ipo le Oceana, ia po whāsalonga o tāmarasanga qualify mo le ipo le rolangi le FIFA. E tau wivi ai sa mo ma o tonga le kuki mamari ka sa mo se avanoa le tāmarasanga tele. Sa manuia le lato tau mwhainga i nei tāmarasanga i lua i le roa maru whaa. E sa i lole tūlanga mau lalo le latu ta alo ne utam whai whātu i lalo au e pio ni silam piti. O whaari ai ar whai a o ngā Samoa, Chess e Brom, ua latu i loa le lei le mea o iei nei le latu au. Se au o tamata alo talvou e whatu a wha uina mai ta alo ngā tupulanga talvou, ia maisi alo iei pēr. Wa nao Andrew Sekefano tosu fito sanga le matua, leo au misteimi o vema kapteni, ai le vāanga telo le au i lalo ane ma le lusu to sanga. Ma ua manao ai prom, ia Samoa, e a e ilunga i le pewhai o le whātulanga no au. Ma se vaenga o le latu whanu nonga. O le iai leo ai inga whātino e sailia, o whirpia ai mai ia tamai ta alo i etunu i whafo peo Argentina, ma siamani. O se fuafuanga mo se vai te miomi ma le tamarasanga qualify tonu ai nei, o le ipo le rolangi, o whailo ai le tele o le mana onga iai. O le au talavou sa safa i whai e ina whaawau i ta alonga ma Vanuatu Tahiti ma New Zealand, ni unga sa ia i lava le manatu. Ma ua mafua e na tilo i ni tau whainga e whātou sinatu ni sio alo sa mō ta alo e tunu whafo. O le misiona, o le au tilo ina leo tama e tunu whafo sa ilo aini fitu pula. O ta alo e kontinenta SS. E au fi ai Alex Malaulu. O lo ta alo mo Argentina mo au soka o ta amarasanga whātulanga ina wha. Whapema Farrell Trainer. O lo ta alo mo le au whaitu malo ale TSB shot. Means isia money. O le atari o le tama longolongo sa mo le Socceroos Australia Team Cahill, ya Kaya Cahill,
ta whanau Engilani au ta alo ilun te mai pitai. Ta ia o ina le soka ili ta alo i Amerika, le sa i tau tino ailo na fi ta alo mo Samoa, i le lua whemare rua. Ia male tātou talalaka muni o laka pia Fiji, sa ma tau whai malo uma le tāmara sanga laka pia o Fiji o le Coral Coast 7th, le whai unga le vai asa le singa toka i Fiji. Pai a onga laka pia o Fiji o New Zealand o Mati Tama, ai whalia o Fiji se no whanga le lea o inai le tālonga le laka pia Fitu, ina o mai ona whai ina lana ausa awa yatu le kora whain. Ai o le kamai taitala mo Samoa ki wira au laka pia New Zealand, ia li Oxen Mayo, ta whaingoina le teine ta alo silia li ta amarasanga, o le skoa silia lea li ta amarasanga ta mai tairi fitu, wana skoa Samoa. Ta walo whai e mau le tau i moron ainga e pera sto sani whatulanga lona tōlanga o ye nei. Runa winga, o lona ainga e mai whale wha le wha, no whari ma mai nanga. O le ta mai taitala voe o lani le ainga e maua ai talonga e pe o na yelo na tuangane si o na Sion, mayu, te tasio tamai longa le oraka piliki ale Warriors. E ulava o lo whai masua ni sila, sa o lanei, ai o ngā tonu ia te ialon tupanga Samoa, mai na te tau o vea po whela vai ari ai. O ia talo si ai, tō tele atu mai tai Pasifika ta alo le kapi, e gana tō tele o lo i ali te menei. Tino lumanai o wharia mayu, o lana sini au tua le manumalo le pine auro limpeka, e at alo ile au le Blackburn 7th, ani sila tala nal ni yaso iai pele to fia malia mar filemo ile tunu soi foia 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fa amoe moe mo tai au ole a whai mananga.
to ua tutu to atasi mai lo utino pe a pe talu le fia va ai lo fatu pe watu ia ise pe luma ai tulili se e mai la ia la mahasala fa ua o fia inu vai malu i o loi mata ua la lele tasi lava oe tulili wana o oe lava ula lele wale mawhai pito na whamatala ua la lele tasi lava oe tulili wana o oe lava ula lele wale mawhai pito na whamatala Alo, mai mua mai si tātou tunu i Samoa nei. Ka whaiwhia o si tātou tunu i Samoa. Ia, mai ntari pata se ia pa ia fili mapule tu una tau iloi malo. E le tu ai le nganga wha lalo i le tapo inga tu tuila mamanua. E mai se le whainga malo. Ia, mātou whatala whatu le nganga wha lalo. Whatala whatu le pa ia maua lunga o autou wasenga i li i matamai taitu stala. O le tātou media i te tonu Samoa nei, manatu lava o le so, o mātou manatu ai e te tau na tātou maua se fisila whainga wapene i le ua i teimi. Talu o na tutupu mai le ngase a malo, o lea lava ua wha wau a lolo mai le fono, al pāle mene i le aso atai au na mātou manatu le nganga wha aloalo. Le pelo tō wafio mai, langa mātou te amana ia la o tō ngtafa ioi. La o tautou tua ia male nganga ina ia manino mamala malama le leile tunu o ala i upenga ta whailangi ia taina ne fo i tūlanga o whamtalanga e tauna tu atu i whafo mōle sirifia mamala malama le leile isio tātua tunu whatalo whatu lele nganga whaloalo ai velo leo e whai mafonga tāmu moli o le aingol whatu tua i le tua sa mautasi e fio atu le tofa ia sewa murifasi e tasi o suis fono o par mene ia mai nganga e maunga lua ia le atu le tofale ngā matua ia ale vena ale ia o le sui mai faleata mo mua ia faleata fa ia le tofa ia manu le leua ia o le sui o faleata mo mua ia ma le talenga e fesolai ia le sui mai ana mo mua no mato manatu ai tatou tela me fa solo ia matatou tela noa i le winga fo ia vatu ele va no mo uto ia awani to siri fi fa malama ele to na ma se la ina le tulanga lewo to sitsila mai ai i tulanga lewo tau ia i le fainga malo ai mai se lava fa pito nga fa le tulanga le vang fa fai patu tua i le tua sa mo utasi mai ole tala tulanga uma e pe ona iai le fa moe ia pe afa pe tu ina mai au to siri fi fa malama ona mato tamu faile tali atu ona le wa mato mai tau ia wa mawala va noa avatu ai le fa mtalanga ale fionga le safa pito ia fi me ta upu foi sa auto langa e sa mato mata le leima mato tapo iatu uyo lea o manatu ia e ta wan fa pale ni tu elua e sola le nei ia la fotuia
la fatuia le ayo fina ngalo ia mawalunga o lautou vasenga o tusitala ia e mai to fa mal fa tanga au lava lea o le nganga ia e le faapea o se tulaga e iai se tulaga to ia le tatou vanonofo ma le vatapuia e leai ai ai nisi o mataupu e tau ana o faali atu ma le gaga faaloalo e leai se agaga o le faatuatua i le atua sa mo o tasi e punitia so se ua lesi faasalalau e sau e faataunuu lona faamoemoe i ni mataupu siligia ai matou ai aua nei tu faia le mele tu lo sa mo mla fa fonga mai ole e o mai pu fa ngo yata ele tala fe ngai mo lo matou la ngona e ia le tu waso to te mai ai fa pene e na tato e tala no ai le ma fesili atu fesili mai al fa le mai le ole drone lo observer i e o mai e pu e fa pena ta e longa se me tala fe ngai e matou fo ia ia te tau de sisio manga ngata ile pui ngo matou fa mtalanga fa pena fo ile TV1 ta auto wa fi mai matou fa ya tatia e ise la lo ye le ta ne anto ta milo mai alto ta vale pu e tu langa o i e tu pu ta to le fi mala ma e ma tu pu tu langa e se ye ta to op mtala u yolea o ma vai na time ala nganga o tato wa inga fa tu ile tu sa mo tasi tatou talanoa i le faapea ia se punipuniga tasi aia manino ma malamalama le tulaga to telefonisi o tou tautou valaau mai paua lau tali ono sai mai ou te valaau atu e iai la le taeao lenei ia a te talo le avei paia ma le mamalu o le tatou fai tusitala fai newspaper ma lau fai tv ia te tala atu po o le ani mea tou te finagalo ai ma outou manatu ai e tauaina fesiligia ia le matou safa i atu ya ai mai tofa tai fu mbawal matou avanoe tatou te whaafasanga ia ma avatu foi se matou fesili e moni ai finangalo o lewa ta maus tatou whiro i ngalo ia whapenei talu ona tula i mai suinga le loto i whare lau tau pati whaufai lau fesili la uli wa o lewa e tula i mai o le teitai o le tua i le tua sa mo o tasi. Le ua o mai le tusi mai oi ia whawalo e vei masui o le pare mia mai si minsta e na whaatula i ese. Tātou te e nai le solo i o lātou sui a wai le pati whaupwhai ia ma le saunonga mai le tusi. So di whaavai le sori tu la fono ia mai o le whaamasinonga e tauna o mai eise lao le mtaupu nei ia malo falo lava ia faftai mo sili o tanga baia o le matou lava talitununga o lo matou solo i fainga faavai ma ia inga i lima taitai nai le pulenga o le vaenga faafai ua maea o na fonoa i le fonoa faatasi a lua faatolu o fea eanga iai le mtaupu nei o le faatula ina ese la tone to ono lewo to si fiai fie me Naomi Mtaafa o fai atuala ia me se foi pau wala sister ia Cedric Tosu Sulu ia ma Latino Wayne Fong ia ma olo le matou tel tonunga utanga vai o le fa tu la fonoina uma le matou Mtaafa yo ina fai Dai lava se me tasi fa pena masalo saloai mato fa ngolanga na fo noa au tasi ia le maturity em fa ia na mato tango fia tu langa ia au mato mai tau ele tasi se tai mina fe fuli sa ia fa lua fa tolu fa fono le ama se sina sa na nganga na mato mai tau elo o tau lona mato laa ile sila sanga fa tinol tau o le tuina mai o le tusi ale tofa ia fawalo la tau nan ngona ele se sima to ko to ngai go ine to fai a mana o e fa ma ia la to tusi a mai le maturity o party la ia la to a fa ele ai se maturity a nga i fam sinonga a vela tom tau a matau o le o matu sound lua se fulu sui a white ma le maturity na lena ma fu na fai fa unga
Ia au tulanga ia le latou to e sauno mai. Le latou na ia te tau. A matou ia a fai le tulanga le famsinonga o e aben tau pul famsinonga. O la le tali e mel famsinonga. O matou tapena fo ile mafuanga. Na la yuna fai unga leo. To ono la le ua fa amuta le to e vea masui a wai o le fa tua le tua sa mo utas. Le to e poma le o la isi min stala i tonu al cabinet. E le ave seo la tau sui o le tūlanga o la tau. Ia, e le taimin nei e le i fai esa matou fai unga i le isi vaenga uma. A wai o tangata na matou mautino o i len tupo le bevesi. O e fa solo pea tau lumanga. E ia isi le to toi o na saini le tusi. Na saini o malienga na fai mua. Aua toi sola yo. O malosi fa tosina mai o ofa tofinga, ofa minista, ofa ta vale, ofa fa manianga. La tolana ia le se fe fuli saile. Ina ngalo van fa langol menna ta ul fa latta. La to le wa mantuna matel no mele lusufa. Alwa lusulua. Ia fa tino nel mato fa una fa lusfo. O si la to la to yo wo mana sai ni le fe ngainga. Ele fa pe fo se fe ngainga na fa na ina po le ai. Sai ni ai lumal malienga to ai peta yan. Ia to o ma ia. Tuli la to manu. O no le tamawa inga na ofa malapito. Ina ia watu. Ia fa la titi el mato pito ina ia wani maua le mele ufu. Atu la fina ngalo van fa fa. Le ala so fina ngalo le ia ile tala sala tua fa pe na saini ni si le tusi le na ave o te mai te pare mia o me te ta. Ele isila sila le vaenga le o le tusi e fa pe o to fina ngalo ave ese de te tai. O le o to fa tu ina wa tala na le fa pe wa vatu na le sila tusi ai le vatua le vaenga le o le palakalafa le ala so fina ngalo. Ya tala mal fa lo la ngotele ya fi el taimi le ta penal tusi. Tu al taimi ta penal tusi le taimi tonu no walu ai fa la wi lo le vaenga fa fa. O mele la tupu ya ta ya. O nana mafu o mai le feutana ingale na pesa. Ai mor sa no mai se si fa pe ele i fai tau se tusi. Ya. Alo mal man. Ya la tu li ai lu mole tu al tala pelo na tal. Ele ma fai ona e no fo ma saini. Saini po i sa fa pe na se tusi e te lo e ma ale alenta. Ma lo utari to nunga e leise si na fa pe ele mala malama yu. Yo wa le tau manga na alfono sa fai na matua si i alfono. Ai o apa tu level van fai malu fai pa. Fai malu fai va le fia filea. Ma na level van fai ma to titu la i lo ma to wo tai pa mia. La tal sanga awa. Atia mai ya ulela wa le fai la vam sinonga. Awal me no wo mai ya longo o to. O lela tupu mele ya tai au. Ata tia mai au la walo o tulu ya fam sinonga ma mea. O te le mana e tau tino fa pe o sa we fa ngal va nga fa fa. E fai mo puni ten tang ele ai. E mi foi nga sa no atu le o tu se fono nei e matua ma isin. E na lai lona lai ma fa pe. Fai lo tus. E fai ma pine fa ma. Le la na sai ni mai la to ya. E na sai ni mai la to e tu lang no fa mo mo. Ai mo la to le to ton. Ate to iba ela to e tonu lang fa fai e wa vesel to ono o lo fa solo pea ta ul manga alvanga fa fai polar me to fai muti aftai to tasi al ofsiri vanga re o lea na over ai de tusi ele usani lo fionga te telefon ma foi sia a foi ono tusi na o tere ya fi ela mtam o mana pe awa nei fa ele fu al fina ngalo vanga fa fai e tusi mo mo na awa ne fai a fuar tua inga wal menna ne wa mai nei lunga temi nei o sau fa ngal vai nga fa fai to sol mita o pule fa pe o low case e ma fu me mele ya se temi sa no atu ya to ina nei na ala no le sai ni le tusi na le matanga o no wo ilo ile tau no sai ni ai o le fina ngalo ale o van fa fai ai no matu to fono fa lu ya na mai nino e loma malama o uma foi na matou fai talama to sa wele o fie merte minna
Ia fai sa lo ia. A fai wa ele mana ia le vai ma fa fai. A fai wa ele manatu pe wa ele fia ia tau. A wa ele mana ia le vai fa fai. O ila wa batu I lola mala ulang. O le te fa tu ina oi. Oi nala, fa tu au sai ni lola mut. Sai ni ai loa ma leota. Ia sai ni ai ma Lupe. Ia mai si minstala na tutuli mut. Na sai ni mo lava ia valasi ma muripola. Ia pe o leota. Ia ma se ula. Ia ma une. Ma tau e to fa na to sai ni. Ile tusi lo na lua. Le na fa manino ia I ona ua silinga. Ta mo fa ia metal non ta. Ia to fa popo tu lo sai ni na fa. Ena ma wel fa no mena na lusu fa le mta. Of time ola. Ole fam ni nonga atili on sa ku. Ena o tu lai mai le mta ku le molianga ngala. Ta lo I lo le bato fondo. O mal kokos. Ia ona ua manatu o lela anga ia tu whenga palo ta tele. A lea ua tupu mai a mea papene. E le I o mai umalal vaenga lea. E o on pale mia. Vaenga uma ia le. E le eba sisi na saul fongo. E le whaakalia la e el fongo o kokos. Le ua a kole kuara me whai ai. O mangaku uma e le ima sisi e le isa o ngoa whai pule. O mea uma lenga ku kongo kusi. O fina ngaro uma nga whai pule. O awal ngaka o whai aku e. Makuale ma whau an pāpia. La me wale sau al kakofong. O ia o kaikai. This is irrespectable for the party. Na wa ia uma ma ko uma whai pule. Ai le fia mai o ia o kaikai. Le o mai uma vanga le. O a uma langa mangaku le ko kongo kusi nga o uma va. Ma mako mali lia lo e fa pepa uma. Ai ave lo ia. Ma ole ko fa ko inga foi oe e fa wau lo kai ka inga paki. Ia pero la ngona nga me fe mai ele fai kaua. Ia ka ko mamla ma uba burka ka. Ia ka piko sidia nga ka ngale ngale o kele nga fe mai am la wai o. Ia fa mamla ma kininga o maka upu uma inga race I le fongo. It was put on paper. Ia pero le ia lei kai Of time ola no of time ale vanga tonu le sa tawanga to se fasili ole manino le to mau ole fa to ina ia le tamai tai pandemia mana na tai inga ala fasilia nga I minister to lima ole mai ta watu e fallinga mai ole le awai I le fono fa tolu e pe fa aluna le awai le fono le ma fuele le fa malo lo ino I lato e faina fa manino atil ole aton wa ye nisi ma fu angol fa malo lo ino I lato mai le vanga fa mon mo tai ele fa pe o le leo mai fono pa una ma fu anga le fa yunga. So many other issues. No mato va I le ai mai si me wa leva ona fa putu e sui fono la vai. Ai mai se mata upu ngonga ia tu la mai le tunu o le mo se fo. Ma na mato lo le ia le to ono le ia le to ono ton wa le fa tu ina fi me. Le ua matou vava ai matitiru le tūlanga. Tau mawhai atua tausi file mua o le mwhai lava. O le matou tusi lana ave iai. Whamatala uma I lava mea ia e atu ngalu o le pati. A te lato uma lava na. Mai peo na whai atu. Ule lato I le tūlanga o le tūlafono. Ma oina, e manino ai mea uma na mawhai whai uma. E le na o le whapela e le I o mai le fontanga. There were many other issues. Le wa mai fafo I le taimi ua tupu o le fa le tonu le wa matana tuli apuna o ai umane e le o le fa no fo mo pati ma le fifia. It's not only one issue. Ai pe o te manatu e la tuli apu pe le famsinonga ala to manna ilo o le famsinonga amani no nta lo fianga o le futa multa to wa no malau ma to em fai ona e ta wan nisio o mata upu ona e sauno e anu ai mata upu ma fua ia le o te tala mal fa lo nga le wa limo la to tu sina vatu. It's quite confidential mo te mi nei fa malu lu atu ai
Alai manino uma tusi na ave ala to uma ne to ono. Everybody has a copy of why the party decided. Malo faftai le se ofisili famal mole la wafianga ole wangi ngai lunga mai le tu tato tuanga ile tulanga fo ile snap election e ono lango el vanga file ne se snap election pa fa atau ya tala mal fa lolo nta upul nei lango le tua ia mato ole aunga le ol fa mo ol fa tu ile tu sa mo utasi e o file vote of no confidence tonul pan minni o le matou tali ia to fionga mal fa fonga mai sa mo e le ai so matou nganga e fai se vote of confidence no confidence mama to mal milna matou fetu na i matir tiro ma vai o ai e fa e le se snap election pa fai e amo le tunu e poloka o mai le tina e le tunu mai tu lai se tu langa matua tele ai le afia o te mau ai le tunu ya o le matou na tali atu e mamao sa matou tala i se upu o le nā mea o le mau te fofo watu e whātu se lafo e whai eise no confidence i tonu le parliament a te lore lei o maa salonga na le ta vidi mai o matou lava ia ma le whaafonga sa mo o matou lava ia e anga i sao al matou teitai matou tonu le vai mwhawhai matou te anga i sao e tau sao ia fie me ua matou leto e whātutu ina oe mafuanga nei nato sifia me i tupu le tunu o mea uma o le wanga i aile tau mate o whaiunga tolo fia whaiunga tilei whaiunga tau pule leo wa fia ai ua fia tau sanga tos a le ai whatu ai whaataringa tuli tua i a te au ma vaele whelau tangina ave mal whaltua vaele lei se mea e alau whaasanga mai nei e chacha uli tangina avatu anaki o mafua anga mai o io na o mato manatu e te tau ana whasao o tali la langi malau whaafsiri mai e le ai so mato o nganga mato e whaimena o to tonu ai o to tonu al vang whai e lo te anta upulea o ai na mato firfiri al parmia mato manei o ai la to e whai unga e bese o te teletonu o i awal save ua fual ma da vele fual parlemene le tunu ale la toso tu ai nei tonu ia na o malaia o tu ma ia la me la fia i fual parlemene le tunu la tele na mata fa oi tele ona tiute tan fa solo tu la fono me ia per tu la ngale na ua o fa upu matole fa tu pu bevesi o mana avele mato tusi i fonga fetalai fa matala ia le fa unga wai u ia le kokos la tau nei wa be ese ele to ta u ni tangata o le vainga fa fai ono mafu anga nei la la wai dim mol fonga fetalai mo foi na longo fonga fetalai ia o swinga fo le fa tu la ile vainga fa fai new appointments ana le faina matu fa tali tangata fiu vala u ku fonga le o mai la mele la tu e fai o le afia o tina le malo ale la tang foi telepe ir vai no fai ya se matou te latu na e tu langa na mama me uma a tau tire mana to e amo le tu nu se si venga a le tatu longa ton to e su tasi masina o venga balot unnecessarily a me la fai fona me ele si tatu fatel tali palota tele na mai lo fina ngalo sa pe a fai le tel tonu lava na mai le fina ngalo sa mo i fatu tu ile tu sa mo tasi afa pele ise to o fua mai fai se pa lo to le fa sfuri mana yo sfuri yo na tu ngai yo ina feita yo fo o taia mana ia te o to te fsiri from te lai langa le ma to e fai pa yo ma the speaker rules o ma to ia mo o ma to ngalwen wa ver ma to tu sit from te lai o la wali ia tu lo lava ele o to ton wol van fa a matou o le matou ta pena fa o tu te fa parliament fai fono committee fa parliament fa wa ngalwenga ta pena mai tu langa o isi me e pili to ne polok la wa ta to ba temi o block na tu la fono fa nga palot polok tal tal wel mele tu
ai o mātou la vai mātou te alo le a whaalolo tai au lan me sa no e whanga whetalai. He rules the order paper ma le Q paper leso. Whaptai lava i lau sunga le. Vote of no confidence. O le wo umana fai fai unga le vaenga fa op fai e fa apea e lau te le fa tutuina fo ia fia me tai ala to vaenga fa op fai. Ai se awo le fa awa wai loa la auto mau e ave ese fia me mai le palemia pe a fai wo to le fa tutuina la valentai. O le mātou mai tau. Le ufai mātou ngā luenga. O le tusi lena mātou a bea. That is the beginning of another process. Angai tu la fono fai ngā palota. Lai lalo le 141. What happened to MPs that are no longer belongs to a political party? O le disquestion la mena. O le fionga le fonga fitalai. Oina, le umomori mātou ma. Tau si e tau e sau no mai le fonga fitalai. Ia fa la ulol ma to fa yung. Ala va ta bidi mai le spito wa no to si fi. O tala no fi mem tu la epa. What is that? Isn't that the affiliation that breaks the law of or switch? Let's speak. No, wa matan na sorry le si tu la fono la affiliation. Na me wala ina lu fo ya tu le. O se me mata ngana mato baba. Nei te mi uma sa mato batu e fatu tuanga. Ai to e alu to e tala noa le tangata na mafuaia na mato wo sui le ma. Nai nal to fa, how do you see it as a media perspective? Oi se nau ta inga to vaenga fa upu fai. Ia, te lo malama te le ia foi tu la fono le mota e ma faina fa tu e se to la fo. E ave foi sisi e taita ia to vaenga fa upu fai e ono fai e foi sisi ngai o inga. Awa foi to finga al palmia. Ai, te loe, we will never cross that line. Wa uman mato ngaluenga, o mea ngata ile mato mawhai ma mato authority. Leo fatino. Ai a fola lol mato fai unga palmini, o inala, e a mata ilo la lesi ngai ngoinga a ngai mea tonu wale to sa no mai. Awelo uma sa mo uman fai mato unga. O fai te tai, fai te fono, fai sui te tai, fai sui te fono. O to tofi to finga. So, that restriction belongs to Fast Party. Al Parliament le vai, ia, ele fengo tau talatu o le fonga fetalai e na te sabali le spito. Se fia foi el media. O umana ele tu la fondo te teu o fa vai, ma le lua fis fuiba. Mai fenga patine, le uma qualika laisa tono al Parliament. A oi tu el fenga palota, o il pa ki e fo i mai ton, e ele majority e suia fai pule o le atunu. O la toula na filia malo, le palemia, e leo koe feia se paloka se palemia i to tonu al palmene. No, ia ko mamlama menga, e umalo o mauma per menen kupung el fast. No majority lo el fast, sengi uma, ave lo le al malo, appoint lo le al malo, fia mele o mali el fast to be prime minister. Ngale mai ai lunga fa mai lor fon kalai ia fasi sila fa lo loku o ave ngele fionga ia fia me ma pale bia o malo sam. E lo ko fia ngenga e lo ko in palo ka konva. That's a new electro act fa uma ko le pa ma ko le chapipi ke binga. Ia a ese la le process. Pe a fa pe la manga o ave ser palmia. It's a different process that goes in parliament. Ai ole maka opula le o lea wa maka ku I loko I fai e se ka sisira la now she's out la ole ko avea maka ka el paki ole ko avea ma member of paki. How can she sit there malawa mala ko ngo and they belong to a no political party la wa aki mai ngai e illegal mailing fe mako unlawful. That's the jurisdiction of the court. All that court go to the court. Oh, if this is the majority. 15, 20. So how do you find it? That's exactly what it is now.
Whaftai lava ale, whaafsilia tua, whaamole lau saunoanga ina ua. Whaafo ita avale ia sa au mai at whaafsilia tua. Na e sauno le tūlanga le o loo silent ia le pale mia. Mwhaina e au mai se me se tasi mō mātou whaamole i lau saunoanga. Of course she's silent. Vai o kou ia. Yeah. O ke whaaloalo tele le tofinga pale mia, o le atunu. Mokova ai o ia le case le. Wa whākau sanga. The police have failed. And that's the fail of the government of Samoa. O whākau sanga le mo. O le nkal sanga aku mako. Pea mangi leo mai fafo. E investigate le makau. Nga whai leo le whai unga. O la fa se esen minska nga o leo ai se e aku le fionga ya kwala le anga nginga parliament. You witness it. Tuala has said in parliament. And what happened? Sa wafia make off. Forget it. I would think nga kuwa pe leo. We smell a rat on that. La make off ifu. O I ma wai le me. E si la o ma ko fungol kokos. Koe kalsanga ko ye ai mai le ai o ko nga o ke kuwa leo. I respect the police commissioner and the office of the police. But o me umangi. It's 4 years now. If I face a marong kula foi, it's a matter of life and death. Ile ainga le mal kamikiki le kusi mai ai le ungali ile la kama. Ya ke ia o parmia kopi uma miska le alang meng fai le ai se me kasi no fai anga koia kuwa kui I will live in action makauri la ko le la lo ku le fa si na finga palo ka kele le lo o o maka po le e sa i mai ka so ole ku o palo ka kofi e fa pe ka I le malo yan ka ko foi fa ko ale me e pelo ho la ko me fa so they might turn around and vote for the other me la nga le ma ke pole ke lo kal sa ole fa le fionga sa fa she lacks leadership to determine le file mu mal fa ma ko ponga se me Whaftai lau sunga le tai whaafsilia tua. Wha mata wālau na tutupu ne mea o na e musu e te resign pe te wha mawai. E le la I titir taimi na tala noa in ta upun ne. Whatua uloa le a kupun me e kia ingo wakule lo ka mai au office. I know nothing about it. O mea fo ia mako a inga whako koe le ko sa mo kasi se whape mai ia. Lauti, o lea ieri me lea nga I mai au e. Sa kwa ngopo le sao. Should take two sides of the story. O ale leo ia la ula me ka mai kai pani via. And finally make the decision. E loka. A fa fela wa ia ka kau. Fa kai kai fongo le vanga fa fai. Kangu mako kalangoa. Pe a fai e pui. E le fa pe pui a ungi fai a no. E ka kaunga I kulanga ia le hapa whakawhaka kulanga. E whakalango ima whesiri au mkau. Not even a minute. Kau loa kai mira loka ingo wakuna loa loka mai au. Au kai au Krismasi. The next day is Christmas. O la le mena whawhau melna. Wakapungi le court. O le waku au loka loa velo ka ofi au kai kang malala for the next 2 weeks. Hawa leo lengi riskala lengi me wakapungi le court. Ia, e re whapea o whai atu o ke musu e whamawai. O ke langonga I loko whamaungi. O le ale mea o le au whamawai fua. A lame o whai ia o whapea, ia I fo kangaka kukupu wai cases whapea. E le I fo sia whamawai, e le I whamawai fua. Whawhere case o fontoe a sui parbia. Charge, guilty, mi se me kasing kupu. A fer kulanga ya to susuru lenga mawale o nga. Nfa mavai. Le kan fa se e fo le spiko. A fer case a fia me mal fo ma Tony General. He was up there. Nfa mavai. Le ai fo. A fer case ma ko fa in a private prosecution. Fia me olo latino ma.
Macha suba mako. Na fama vezes. Le ai. Ala le me kuri apu ya. Na o karsanga ya fi me nga wasaul maka. Wa kalia o fai leo pa wala o kala fai. Hamon mo review le lelo fai la. Nanga ilela kiki lo walu ilalo men ngai o a o sui kai ole ai ngol fast o kai fongo le fast. O sui ku lo la vai de fa pe o fe ko o sui ma ku par me ngere ko e ka kaunga mala le po o sao. This is malicious persecution. O ko lo me nga mori mo moya ko se la lima surkangi lan me nga sao ye ai ma se men fa ma ngi tirai tu that no kere ko fa sanga fa si kangi lang o kero fa le ku o yo nga I have a decision to say the mela bala le fa your review fa e umal me ke mal lor fam singo la kala fa I didn't do a so back langa o ye mo ele mo ele wori amio vale ai nga fa your court case ya ke e am mo le tunu saying to here now e la o fa mai nge ke ko o me fa mam la ma ko me ne fa mai fi me ya ke o ku langa okay fui fili me e ko okay step down temporary okay fa ma bai ya pe kuri no o me nga ko nga mai ke fili ai o fa ko le fi me pa mo ko si la nge po sa o me le la fa ava ko lo foi le ichi ele reviewing ala ichi que le ro por ka ngo review what alu lo fe me aver cabinet au kasir kapingek e ave a temporary step down se umalo pam singong ko ya mai von ka punga kokos a call majority of kokos e awang ifa malo lo ai ava ku fo ku nga ye ko kilo ye fa no lang kala le pongan makufongo le fa fongo maksui ole o fa longo lo ko finga ka kemen ka pu makifongo mana uri kai this is Wednesday morning ai o la kula file ma fongo vieme fa mai laud ye mali ele ko kolungi option no le lua option mo you have to resign option longo lua kudi lo mo what other option with okay fa ma vai pole well is option lo fa ma vai temporary ko usa mai lava force me to resign and kuri loma engo fa kulo le ye ongo le wala se option or temporary step down ya ka lo o kele fa ma vaila o ke kari kong ilo nganga fa ma se uma mai le fa ma singonga o nga fair why should I be penalized la me la claim mai lo guilty ai fa se fa ma singo this is claiming my guiltiness iru malo o fa ma vai ngo wa bese wa fa ma ngelo so ku la fongo fa ma vai so that's where ngala ilo ai pengo fa o uma option ko runga mai awanga le option force me to resign or sack me ele lang fa ma lo ya pa mole ala uli a fai e te walu e to e manatu le pale mia e fofo ala mea le mata upu o fe tonu e ai lo fina ngalo yeah ruler you know better than kulo lava ngai we go far beyond o le nganga ia le mau ke kuku al kaimi o fa mau po pongo o fa kuku nga sa monga mai o la ko nga fo ko fo kuri ming sky ko kuri swimming sky suko where can we start to sui again le udale it's been far beyond wa ver kuku lingo o muripola ma to lupe ma leota wala ia se manga kuifo eva ai le issue le kala noai where is their human right pa pele kulingo min skala ngolo e al me fore me ngonga sau ole ora fafo we had never expected from a leader na makongo fo fili ka avele ku faftai tele la mo le no la fionga le a tai phone mana lo fina ngalo le tu le ia pale ni uma side o le story le side le tamai tai pale mia o fa ai lo ai fa pe wala na ma fu nga singa le malo o le fa malo lo ina lo fionga tai phone ma o atangi ai
ua mo mia la wa fionga tai fono le fa nga o lona tofinga fa apale mia pole pawa fa apale mia e sui ai le tu la fono ai mai se fo le tu lang le lo to no pe o le asa o le mafu anga. What's your side of the story? Yeah. That's her story. We are or fa maungi ngolo fa ku e le fa maungi lo involvement o ke le isangi le kusi. Na ku war kusi al bang fa o fight because they found out there are more issues rather than my issue. If I didn't count. So no pule fa pe lo fa nganga no. Pa wal mengo la ko ya fi me o ke facility. Did she knows about this? That's why I go and ask. O e sila fiala wa ku le lo ya ka. E loka. Ona langa vai me e ka o lang kai fongo. Ma o sui kai kai. What is that spells to the nation malaba yakanga? E le fa pe nga so maku rango ngal me. E ka kau at least fa pe mai. O yen me le ka me le mo e ka me fa kari fai al fa me. It has never been my intention to go to her to stop. Kala fa nga ku le pang fai mo mo me mo. O lo wa ko fa nga lo nga power ka off. I know. And that's why I walk out 2017. O lo le o paru nga vo nga same paru nga le wa lu ke mi same. It is said of kala because o por kiki nge ile mga o fa mama por kiki ele lea por kiki palpala la mele way por kiki fa shop kanaka. This is where we want to clean up the nation. Fa mama me fa fonga le ku e ma vol ma ko kai. Who wants to be a member of parliament again? Ya fa pe ko ke vai por ku langa le ku ko parliament e fa sanga mai si e fa ka pu pulen ngai fa le nga. Taylor sa no lo fiong le tu langa le na fa pe you step down ile level le ile e awai le case tu au o le sa no fa ile minister ia le fiong ya ale sa ko pe uma minister ile tu sia ma tu au I say like why were you so curious to be involved into our case? I say me na langona la curious. Okay, first of all o tu au o lo a inga fa la kai my family pasavalu family fa la kai that's where wo fa kali ele se kali le mo wen ka secondly o sa ku wa mai ku le pa ma u ma va ele o ma u ngo kier kama remember that's where I get involved I saw lo le markama le Sam lo Sam fa makala mo mai me uma I didn't bother of questioning Sam too much. Sam, I don't know him. So that's why the investigation level will be escamolio. Mofayadi or sao oil kilo oil leo facuco in a sava idmele. South Susu and the fight. Lao umanga mau with come fight in mail, shall remember or some modimo loia. Ka umela cole. We have enough evidence there. Alan mengaku, wa vakul le susuan ko kong. Wa ku ul mengarenga vakul susuan. I liu my law. Pingi ma kong fa susuan. That's diversion. That's diversion ul mengaku. Yala wa kulis ka mori. Na be ve support self pui. La loka kwasem. Lees sort kura fongo fa mangi ala ka fi ka. So ta sala usiri fa mon mole no fionga. O le fa tuangan ta upule fa mafala wa le fa tuanga le va lo fionga te fono ma mai tai pan mi to no le fa vai nga fa fai. Ai fa pe fel fa tuanga le to no lo tele. O sa ia se sila mama o mai nei fa fita o le uma wa tu pu man nga singa se le malo. Sa ia se sila mama o le vai nga fa pu fai. Ile tulanga fo I se afianga ile to no because I'm sure you're aware that there are FAST supporters and there are HRPP supporters. And right now, it's getting worse because ole foi o lo loto o ngon ngasi amalo le o yene. La so finanga. Matoia le FAST party le o ma ku el kemi ma ko ke kamu fai le awala e se fer pa ki. And the most safest way ko maintain nele integrity le ku ole vai mo le ku ole ma ko ke fai unga karfe ngai. Pa unga move ele ku luma ele ko ti leise me ele ku fi se me le nga lenga mako loko ki kele fai unga ba mako vai
e le pa ki me le la fai delay is there. You know, mo ke le fianga ma kwai ke le fianga mo le ku o la siri le fa ku ku o le mako loko a ko nga ba ai le ku langa o le delay mo me le ku e mal me la le fa pe mai e fa ku langa le lo fa mo ile le nga mako le nga nga fa se pa election o fa se snap election a wal me fa sa o la ko wa fa le kong fa nga malo le fa ave ese nga fe ku nga i al kai sui ka pengeka ko alu malo simple as that. Tono le panene ile fatu tuanga le tai malo la fini o fe tu ai la o tu te lango pe tu te o le o manu fa tu lan wola ile ese fo o pulo ke fa kuangi ese ku pukaia we will never ever stand ise me mau ke roya fiel mamadul panmen on ka o purngai on ka fa lo ko fale ile va o ke kai mal bang we stay there. Or mengala kami miro mais tu ia malang ko vanga. They want that to happen. Ongolea, o la ko fo na agenda. Kale per fast. Fa ka ape se yo ko tesle ko upo fe o yele. Fa ko kwanga. Ai ngai ko sit. You can feel where the support is. Ai ko kilo. Ai ko kilo po fe le e ma fuli ele langolango le ku. Au ma ko ia ma ko ke ku mau ma ko ke ko ngoma. O le lo fa ya sa mo me le ka omi en fasa sa. Lo atoa ia le whianga lo le tōwhare ngā matua. Lau whianga le li whai pūleo. Whale ata wha. Whale ata whafo. O le tūlanga whale le process. Le wai wha manino e ese le process na whiriwhiri ai. Mai le wai ngā wha upwhai saingi leo le malo a wea mpanmia. Au le tau te wha pēa mai e leise mea le panmia nge whai ai. A le ewa e whetalai mai. E se foi process ile tūlanga mulmuli la lea. O le tu mai fia me process le ngā mulmuli. Le mai fia me ngā pale mengi ngā ke whake anga longa pale mia. Ai sa o le fina ngā lo fia me. Yeah, se whaila po i whakuon la. Because we will never move. E wā lea mā kope a koe whakuse la for no confidence. And we are not at all. Ava fela pe fa pe tu le fon feta lai le tu la fono al process le fa mai al pan. Vai ngamul mul. Okay, ka ko wolo la le Electoral Act 2019 ta. E le ma fai fia me nga ko e merch ma le kuangai. They can't and then pen kala ngo al me la fai la ko kala le alu fia me kala ngo ya it's illegal. E le ma fai kan. Ma le sina mea. Le ala o le koe vea masui a wai. O le paki ka ki e pan mia ia. La o sa whai kongo i o. Without a party. E sa mai e kongo le pan mingi. So where does she stand? Pa wal me kong whai. Koe alu whenang paroka. La kongo mga kuongo like what we did. Si o le Electoral Act. I resigned malau. Pepe mea ngai mako. We wanted to be independent. La kalat ko. Yeah. If you resign from your political party, your seat is vacant. Yeah, because you resigned. She didn't resign. Okay, but then you go and have a look at the Electoral Act. Or any other reason. Let's reason. Or sack, fully. Let's say, officially, or if I buy fiambe, afa pay, ile mako officially ngave yai. Ava pe ki mga e faise e keu le vai nga fa fainge. Ava me fia me wasili nga kaliseu. O nga lang ko kele fia mulmuli ku la fongo. La ko wal mele ko ke mga o le case la la auli. Wale ngo ma wo fo ko per kusilea. O la fo to ave fa mata upu va enga o to fa tionga ia. La ko wala mele ko ke mga o case la. Look, awale before case la auli e fa yen mele. It's got nothing to do. There's many other issues that olea e kau sia wa ai mai le ku o le kali ko en malo plenty of other wish nei na anula auli la ko uma kan mo from lo mo ko kel fon no fia mama la mai e fa mena kala ali o e pe la auli e fenan case e fa ma popo me o fa ko le this is a bad image for the party towards the 2026 election e ke dem fainga
Ia, o longa finga ngaloanga. So, on mela ia. Ai leo le keisa la auli ma whamamana makulu meanga. E leo le keisa la auli le alenga mako walk away. O mako manga o suir maro. Another fast government with a new prime minister, new administration to move the government forward. So how can that happen? Well, there's a vote of no confidence. They say if I'm a ele mafai o ngaka fai ele motion ngai ko kongol parliament kai mi se panga mo le nampa. We can't just do it. Yeah. Amako amaka me lusu fa tanga vai. Amako aim ye mo lusu vad. Dal me ngafai. O mo man ko mingi o ka kai. Okele o fai se me ai le kamu. Yang ale ngo mer kemi velo ko lusu fu le ko. Ngalo finalo lo ke te tai. It happened, I didn't know, vote of no confidence, say no, more common. Ele ai fo. Ang mako consider ang consequences or mele pa kup. Ale wo mako fa per melen kam fa ale fa mamlam ma. Or mele mako uye. Wa ka ul malo mal parliament. Wa ole ko ise pa ki ole fi mel kami. Go and look at the Electoral Act 141. The process of someone who is not involved in a political party anymore. Federal me uye. Kula fongola nga na ka kaunga la for limo speaker. Pula speaker pola what is his next move? Ama ko. Tu foi speaker. Da kuma wanga ve fi bem ni skala o musuya lo kupa ki fa. I don't think the speaker can say that. So where is the speaker side? Olo ko muskuru por ku ko kasio ye fa nga venga pan. Ela for speaker lang nga venga. Lewo fa ma ko kyuki. Aver ma ko kusile. And this is the official decision of the caucus, majority of the caucus. Was for matter. Alay la lor kula fongo finga palok. Two options. If you compare Latino, if you can't have no for ya, la la mengo fa. No walu ako fela palok ko sagko. O fesuya inga umanga nga fa kula e pa longa kaimi. Yela e fefevo fese me a faile vote of no confidence na avela ia le capeneta fako adu fie me ka ule ole malo. What is the decision under her advice? Lua me is either prime minister resign or snap election. We don't want a snap election. Failo ngo konsi a failo fole ku failo me le faia ku el caucus resign ngo umale file mule ku move forward. I resign land palmia. For example, resign. Ai ko bautenga vela ko musu foi pule pole a oi foi ila ko paro. Wa wale se katenga ka wa resign bo mai mala. Yeah, well, the law clears. A resign law wo mai ko foi fenga paro. That's the law. Yeah, whatever, I don't want to further down kulo lava. Ko pet speaker fa fa unga. Leave it to the speaker. That is his the restriction. This is what FAS agree upon. Makula. That cannot happen tomorrow. Ai ngame fa pe wa ku le po imanga e no ken fa ma foi o tena vai e ka ka no mal malama ka ko no mal malama o ma ko wi o mingska ko fale wa bes o le la ma ko me u ma backbench o le mele ko mele ku nga o tu o fe pula i ma ko fale let's mix us 8 o le wa ko kuli uma associate minister o mela kaungai o se uma mai associate minister la se komitska e o mai le kula uma ko ye e re a ko ngi mela ngo for ke parliament where do they sit so they have to stay where they are o la la falling on the image ngal parliament they are still sitting on associate minister seat Tali mai ne fonfitala ilo totusi yeah la woman have it it doesn't need to answer back to us. He endorsed that in government, in parliament, or whatever he chooses.
Pamolmole la uli ole saunoanga te mai tai palemia. Na ia fautua ina lau fionga i taati a pelem ta upuntanga luenga o leo. Pe tai e le ifie whaalongo lau fionga i lan fautua. Leana lai ona whaatino ia su e ngai lem ta upule atu au ma whaatonu ai foi. Don't you think ua overlook e lau fionga? Ia el tofinga o minister o leo. Yeah, kaukala malvalo. I'm a citizen of this country, and I've been accused. Olfa fengo kula ya koe kavalu kangaka olau fa meku de po va ele maunga hoki ka mikiki. And I gonna sit around and say what gives you fa mangi o. No. I have to protect myself. Protecting all vang fa fight. Yang alenga ma fu longo one fight. Ele fai nga su nga fight pan bia. O fa fi me. I had to go and do this because lang la ko inga ma ko. O mal su nga ave ye me ai liu mai. Ya was so o la ai nga lu. Fia kangi nga ave ya Yesu ku de pa ma la pula na fai. Le ai se moment. Ai ma se moment kasi so o fele ka kiel me. Fele fene so le ua ya ka kau ma le ya ka kau ka kai koi. Ya, fam singo I fo ko. Le sia ofesili fa mole la o fionga. Le ya se met, tu mau para mia, tu mau ka peneta. Tu mau a meu ma se met. Ine e kama. Ele isa ma ko po fa yo Alfonso Terai pule. The speaker rules. Pawal ma ko fi fianga wa aver ma ko kusi tisis we fast stand. Ya, ka kiela ia la ko ro I ole kula fongo. Kula lava idea ia ko ai fai kaul mena 1 for 1 of the process o kangaka wa kukuri mapaki a ole ko ye se van fa fa yo I kom. Or the process la nga let's see further down. So we don't want to discuss that say long la ver kemul fong fikalai. Ole ala se tati anga vaenga fa upu fai le ye Jamie. Wa malepe sa awal vaenga fa upu fai al fa to ele to samotas. E ai a veces rupunga malepe. Anga malepe le ko ise fast. We are the fast. We are the majority of the fast. Ola ko umangenga le fa ku pu ngere be vesi kemi nge ia. Le fa so solo ko le besen ale umar ko ngomumu. La olivo ia sengi ai ko so sola. The next. Na ere ku ai lalo langa le mga minka ka fa laka. Aka le mai ole le ku umang sengi. Pamon mole ole o se tasi tangata le na saini le tusi ole fonga ftalai. How can you ensure to tasil fai ungal fonga ftalai le fatino tai au pe fai o yevo ile sa saini le kusir no confidence against the prime minister. There are two restrictions. Yala Yakakau from Fikala is a member of the party that choose everything and everywhere in Kongol Parliament. As I fight on for. Okay, no, fight for my own medical case. So I don't question the speaker. You will see tomorrow what's going to happen. 10 years I've been a speaker. And I know how things happen. So I'm speaker for nga kemi ang fasa sa orkele o me. Fasa orkele penga dal farfungo fasa kuring or siming ska. There was so many. If you stand oe or fong fikalai, ikiku maoki ma ku independent ya vai. So I trust the speaker. Langa ke lo le vai wango o me fa ku kuanga man me nga kai langa ia ku kokas. Ana fa pero la ofionga le vice versa. La ofionga le tu la I mai tofi palmia. Le la voi tu le tu la I mai fa la le. What would you ole sa nga yo ingai fai. Fa matai fatino le faton oile le tu langa le wa fai atu e tamai tai palmia la ofionga. Or would you do what would you do differently? It is not my intention to become the leader. All I want is fight me ami kong mal me sa o mole kung 5 years bila sabari 5 kausanga. The investigation failed. Oila ku wa ikam kikire. Ai ko follow mai ko au fasio kia ma umba el. It's not correct. Ai anga fa pe sa o fa ku nga fai e ku ku le ku le pe menga ma ku fai. E mai le mai fa ole vanga umon gau.
Pire ka fa pe fa ya kula kala. Nai ko ke loa. What happened to the ICE? What happened to the crime at the moment? There's so many issues that we should prioritize. Aral ke ngira mo kurkuri apu ya. Amela kurkuri apu ya umka. O political plot. What me sa ora it's a political plot. Ka le ngai lu kanga. Lau fionga te fono fa tete asa ufisiri tu langa le ile. Ta upule a fiela te ia tu au ono le o ta oto il famsinonga. Le foi loma i el teme vala a welm ta upul famsinonga lau fionga. O lau fina ngalo le na sauno mai no o mai Samuel. Lua faso mai el tu langa le na va ai ai. Le ana e o i loa i o i ali o ma sau e faile. I sila i ai tu langa le. I lau tu langa famista na te mi. Famata sale tau ona e tala noa il minstau leo leo. Ma ave ye Samuelu e famatala ele melea. A wa pe folding mai o lena sau Samuelu i lau fionga. Ona e fatino e leo leo le tapenanga le sa au mai ele li leo leo. E o e fatino le ngaluan. Le fato a ave mulmuli e tau nunga lau tau su enga i leo leo. A le lua van no fo malisi minstau kapene. O mano longo. I never did the investigation without letting Fawalo know. What if they say, go ahead, uma findings nga may laya. That's what I did. Moving along all pa niya. Samuel, few Samuel where we leo. He has been there many times. That's why nga lang suru may suset toa e fayele mea. O ko man ko nga umang sa mo fa investigation ave ay ko may leo fa may akawe ini pelo ko mamaya. And that's why I end my case. I closed the case there. Alam me sa mo nga fa nga ko ya lawyer media. And that's why it's all start again. Saulo markala Samuel. O vo ya laudi, la fo nga laudi ka. Ang wa ve mo ifa mo ya laudi ala lo kadia. Na lo ko ma ko play mo me na. So that's why nga lai o ngule mangofo ka ka nga so. That's why Samuel goes on air mafailo le me. That's why he talks all over and over again. Many times as you said. Asala na lafia I maleo. Ile taimile na sa ili ay na mo to fangaso lo yo. That's out of my jurisdiction. Now kay mi nga lawa soros kami kiki e vai mo bolo lokol me lama ko foi le case nga email assassination wa. That's even more deeper. Lawa ka kala Samuel lawa nga yeri fanga marka kala le fanga lawa ko le lori mo fanga nga face investigation nga me nothing. But here it's about security of me as a minister. I say nga fight nothing. But how can I say iringi ka mikikyo le sa ka umet fu nga iska ka e fanga. O ye se tanga I mamau ko se sila foi le se fata nang mano eu no tapu ni ai case ina ia or kapunging or case le or saidi ya mawa. What's next? If our police does not come up with results, amir FBI mamay ka kamay fa. Amon bole unta on nga sinasama lo utula imay. Wow. Everybody is getting personal. Ai wa mata vo yona sawai malistau fa mata. Ya ai mai se lava I si mato ngaluenga lo fatino. O lava ai nga mai se mato tamali ang. Ya matangata ta ito atas. O ye fam talanga le mana ya e pe ito tele lava ile aulangolango mai le to itu. O feolo tu wai lawa fio ngal tai fono po tai yo vai nga fa ukufai. Ile mta upule. Ya. O ko fa fonga la upu pe fai lungo la ulangolango. Ko arkai fa mamar sau. O upu ayo ke fai pe ke mi. Ala fa ko la lo ko option. Seri pokir me sao. Awal fa kar fa kupu. Awal fa kupu bebesi. On the line. Ya ko kusale le FX ko ngalo ngama coach ko ngalo. Ai awa ko ke fa kupiko. That's where the whole thing comes up. Ele o koi vale fo isaporas tu lo lava. Okay, roa kosia le lenga la ko ngalu. Yang paling yu male mo ka ko.
Awangi ko yengi mengi o fake pages lela la fiesi kua. Awa wia wo mango karsanga I de bang fa fai. Saporas. Ko arkai saur kai o mala mai loa I le kua ia uma. Ia, okay loa wa manatu lango le ile si mako fongo le lo mamai. Ai mori aku le ngang fa kele I lo ko wa fio mai kala mai ao. Ka sia sa mo se ma fa fonga ma singi upu e kau kadi kali ai ka ko fa mai mo ongo le fa ko ka ko fi lo. Ai ka ko kalo ia so ka fongo par mene. We'll hope to see you all there soon tomorrow. Fa ile ngi ska ko kar kele ai mori ak fa mo yang lo ko ngaluenga. Keep it up. Awal mea ole whamoi moe ia longo puiali ma ka ule kungu kala o manga o mia. Wal whako file muinga. Ia, mori la ngang whaftai sa moa. Au mo mai netu la leso o la se upu o la vale. Mana mātou tau mo whai atu ile nei aso. Ia, marua vi whare lo tō whiringalo. O le mātou wanawa ia tofi maria le tunu. Awane iei se pea welanga. Au voi ni ein whawhita auli e tuetu le mai tātou te le mana o mia. Tātou malava o le ainga, po whem tele iei pesenga. Tua lava le o, ai manu tele ina nei aso. Mi fwoi whaiva matiu te toi. A manu ia le whasausau ngā Samoa. Ai meise I tu malo, ai meise le wauna le tua. Tai o kāle sia, sos patu kaitaulanga. Manu ia nei aso, soifua, ai manu ia. Nā lofa Samoa, waule nei o kāsu puti alu. Awale suia le ngila ura le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa, Vevela a. Talofa o au o leilani. Mātou tena rofo whaatasi malo to o lua, le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soifua maloloina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lawanga ngana, e lea I fo I se tutongi. Mala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Sunga o whenga whākau e lo kawa le whau maunga Max Ila. Senga o ka amilo e au kilani. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pau kawa. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alad vai aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta awale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pe ai wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Te bila kula wati el Radio Samoa le walus fulu bale lima miru te ni le tula elua. O le tautumala o nanga ale Enterprise Motor Group I marukau. O le ufa tasi bila sunga ya au kuso fia le lei. La matanga o le rifo I yaso ya wase datu le poti se whamarantu mo lo o taupa ia ma lo o taupa maluwa talavantu kuso malo le ngan wima lo le whai le whai. Ya, malo le talvat foi lau fatalenga te malu ia malo foi le tautua foi so tato atu ya malo fa malo foi le tapua inga le lo si tato atu no lo fai foi na mo mai ia ta fa sa lo le foi tu la le uli ya tonu na mo se weekend fia mal manuel
mana yo tau le weekend o mai atu a se man. Ia, sa le lava io e fa le masani mantou le vela le na ia fa ngol vai soa ku. Ia, ai uile, ele ai ia le lo fo le tu le fu te mai lo tu soifua ia mala tu ola le fo i vai so fo. Ia wa fa we know ta tu tute ia ma foi valo filima e pe ona mas. Ia, ma tu ina le fa ngol vai so le tele mala no ia ta tu ta vale nine total lo toa. Ina wa fair for mustachios lua ia no fonga o le lava i le tātou tautua le enterprise. Ia ma ua, whaisi le vali o le tau o nanga li augusu. O le lava, ia, pe o tūlanga na o le tautua vai fo ia le enterprise, ia e lua alo toa o lo mawhai ina o le tūlanga fo le lau tilo le pūlenga, ia maua umata vale o lo mna o mia le atunu, le ngata fo i ta vale fo i e le ono na il fitu ia po le budget cars pe na fai ngoa i le ia mata vale fo i lunga tuole tai los fulu tai tol se fulu ia pe o le stulanga na pe na mauela e talanga ia o lima tau sanga talu o le lima sfu no tau sanga nei so lo no winga wa fai fo si level na a fo ia ona tau tuole enterprise le ngata sutato no ia o New Zealand le tulanga o le fa tonga ta vale Lele, malo fa te ista si te mana no tu tal no o no le fa me mo qua e pi si la stona. Fa ma o io tolu su ma va tu sanga o tu tuina. A ka ko su va. A to io ka mala ngai mo inga ma ka di me ka fsidi ri auguso. O sa lele lava ia pe o le ta wana o te va fo ia o lo ia ia me so ta mai a te o ma le ta mai a tau ia pe o nisi nei o so ina fo o le enterprise ia lo mo fai ona mawai fo ia tūlanga o le si de fo ia mtau fai so li mulvai i tūlanga fo el tautua Lele. Ja, o me so vir gaan lo di vai ngola wuli o ni vai ngata we o Silvia Samo. Ja, wala vai ia langa ia tu le fa to wino nta vale le ni fo we so wa to ya oni vai so. Ja, ka ko fa fo le masino yen warrior to ya ia o. Lele lava ta tono le weekend ma ai fo il tūlanga fo le le ten up le to te le tu nu ile ia tono le wo a matana to ta pena fo le mo tūlanga le o ngam tūlanga fa pe ia sa fa pise fo ma to le weekend ia tūlanga ma sani lava o pe o lo fa wa tūlanga fo le lo ta to cash bonus iso se ta vale ia ai mai se ia lo ia ta to cashback ia option a me tūlanga ia wa e fua lava i le mana mia matulanga fa pena ia wa end of the day ia o le matou promotion ia pe i fa pa ulta vale ia amana mia se le ia o tulanga na o lo le lifa ia le to tel se ta to tunu so ane fu i ta pe ngano na matanga tau sanga nei fu i vai tau ia o lo mo so stringa ta vale ta to lo toa ia pe ia pick up pe o tulanga le o lo le lifa ia le to tele ia mai se ta vale lai ti fu le lo no wa mata fu into ya lunga le tulanga pensin ia lo mo tulanga ia ta to wa lo toa ia fa pe fu ia se ta vale lo na mia e trade in ia o lo ava no fu le tulanga i tulanga fu le fa ai lai ti fu ia tulanga le se le ni fa ina tong te fa pe lo fa finance ia mo ila to fu ia lo ta ma mai pu au tua tu au kilani ia ona ia tato website o le enterprise cars ia e mawhai ona mau fu sava noa ia ona e sule lunga kako website na ia lo mawhai ona mau umaya tato ta vale o le stulanga o lo ia i fo i male wha maule au tafa ia pole paten na mawhai ona wha ngai o lau application ia awa alawa ia le whatupe ina o lau sa ia tato wa address masani o le 5 Grace Up Road i nei Manukau, i Manukau, ia, ma le tātou telefoni masani o le oval selau ono tasi wha, o mātou whaitelo o telefoni a seumani. Ia, i le, ia, o le lua pitu ono selau, i tūlanga huilele, pia whapeo lo tasa iri sa li nei mai tau, i whai ona mō mai ai, ia le sunga le lipule, ia teri, ia, e mai se le tama ia tau, ia polo le fo ia whatau wa
ia pai fo ona so ale tuai I tūlanga o le tausa I dia sa le mai tau a te manu. Ia, whaftai te le lama mo le mātou a wanoa. Ia, whaftai fo I le se tātua tunu I lama na ia fo I o le tautua vai o le enterprise. Ia, a whapero ia se pisili, ia, viri mai ma so tai mai. Ia, pai a tātua whaatatana no I tūlanga tātua ngana. Ia, ina ia whawhai ngofi e se mātou tautua vai. Ia, o se tautau le maulea se talainga manu ia ia manu teleina fai valo liva tone yaso ia lo ia le tua ia tai atu so fo el fai fo le tute ia ma se fo le fa fo an se ta tunu ia lo famia le tua ia le yaso le manu mai la na tio o no fai nei ia a lipoti I le ran fa lalo ia fa so fo ina se manu so for yema ia but we are sunga ya akuso feel leo le totua wala una le enterprise motor group manuka ya wala sa lingo so ta vale o le fa malu wingo to ya lo malu me le mai o savili I nei I au kilani so te lo mi tu te nei le afo le lua 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te fia whawhelo ai tātou tino ia mawhai o na whawhonga mai le Yesu. O te whatalofa fo I nei uso fo I le to ese ia I utai tauna malala ia whapea fo I le to ese le nei I vai ata o mauatala ia lo fia lawe whawhonga mai tātou pakalame ma lo lava le on sai. O le tusila ia kopo mua whai upu e sfurma leiva e whapea o le nei le au uso pele ia taitasi le tangata ma whaata alise o na whaalongo. Ai fa ngese ona tautala ele umar fa upu se vai nga taua le o le upu la fa taua mo o le aso le nei o le mele fa pe o le tangata ele lei le fa longo tangata fa longo le lei a good listener ele se ngo me ia pe fa pe ki ru tal no ma se sia ai ki lo ai te mai tawina le mele nei pe e tala noises e tangata ki kala ngoa e ume fonga wa ingo e ele pe ele fi kala ngoa tangata fo I lua la tu inga tangata whaalongo ia po tangata tautala I te fia tala no ia tangata mua o tangata fo le alua tala noa tautala atu e whaalongo le leo na talinga ina ia langona ma tau mawhai e malama mai le mele unga e ki kaukala ai le tautala unga e pupula mai whaalongo le mai e kau mawhai e malama I autala ai le tangata te mai tauina pe whapeke fia meine e te tala noa e ai stangata e tala no aku o lana matawhai oi o le ki kalango aku e le o ango mai le mele ki kaukala kuai a ke vai aku o le kau mawhauwhau ini ana tala e tali mai ai tangata whaila ia e whaalongo ina iai loa o na tali mai e le o interest mai lau tala no mau mei whamakana pau ale mele kau mawhai o le ki kalango aku a le o saunu na mawhauwhau iau tala a le ka miru na mawhau le se kalamanga iau koe kari aku isa e kea ia mana tala ai le amana ia mana yo tala ia fai atu ke lola le mele o le o mai tu spaia ile ta o le falongo fai mai tala tu spaia ia fata alise le falongo vinga ia le lei le falongo ai kau ka fio filme nga ata tala mai tangata se lu conversation pe lu tala no mai tangata tau filo tala se I masa mai tangata ai le lei o talinga falongo matalia me fai mai ai ai tu ulau e tautala si ma kuai saula fai mai la tala tu spaia fai mai le testangata e le mafu angana na fai le tu vai tangata uma e le tangata ke vai aku e lua talinga lua foi ngutu e vai tangata fai le tu e lua talinga ai tasi le ngutu fai mai la tala mana e tangata le tu sisa fai tawai o le tau le nga o le fa lua le tu talinga ai tasi le ngutu
Wai loa le tua ia le lei lau whaalongo. Ai kasi le nguku, ongo le nguku. E tautala ke le winga la ia tapo le whaalongo. Ia ane ngutu e kasi winga o le mea siring ka ua lua utalinga o ne mana o le tua ka ofi kaukala a ia le lei le whaalongo i le teile o teimi. Ia lela o le fofo a whapea e leu whawhita uli o mele o le lei o lau whaalongo. Ia le songa tā ua le mo o istangat o le kuluku i le susua upu. Kau mawhai kaukala i teimi uma ai angota e whaalongo i le sio na uso pe a whamatala mai an tala. E ila le whaupunga mana ia whapel tusi lava le sa whaitaua i tala le whapea. O tangata e le leila la tau whaalongo, la tau te whausia ia mea fo ia o mafutanga le lei. But e tau le to tele lani tangata whapena, mea good listener, e le tele tangata whapena. A le whafola al whawhitau, ina ia vea oe matangata whaalongo le lei. Mea mua ia e whaalongo ai aua e te whaalawelawe, whapeltania, listening without interrupting. Ina winga, arua whetala noa masau o, ho sisi so se meke alu ei. Kau mawhai, a tautala mai tangata, whamatala mai ni ana tala. Aua e te tautala, bawal me whai, olo whaalongo, me tilo, i ona mata, a la tautala mai. Pepe pelo a makelengi anga upe whai mai, a el me manai, i a vea oe matangata e le lei e whaalongo. Melo na lua, listen to understand. Winga, a tala noa masisi tangata, aua e te tau mawhai tali atu. Kau su e saukari, ai kau mawhai, ia e malama i la ngona ma le pointer tangata lea, olo tala noa mai e te oi. E ili si tangata mukwai o ngwa kā, e ilo ilo tolu, au e kungi ua sau makalango, o ona tā lawa te tala noa, awa whai waka iloa, e leo si tangata e le leili fisota inga, awa asau, e mga oe whao, mai ier kaimi. Ai le ise kaimi kake pero oi kake karango koe wheta itea. Ale me asau ua o vanga kala. A kau oso ku I ai pi o mai. Pise kanga whele a te tala noa. Wanga iloa uma me iau ke iloa. Ole mea lai tupu. Ia kia. Se aru ese ia. Mai ma uka fia karango aku. Ai ua tele mea wanga iloa. Ole upula mo oi le aso le nei. Tha longo le lei. Pe a whai. E te mana o e vea oe. Matangata e le lei. Le fesota inga. Matangata. Wa ola ua fionga. Le tua. Tele mea o ai mea mātou te ola i aso taitasi wai awa o I mātou ia le lei le mātou whalongo ai leo le lei o le mātou mawhau I ni tala mātou te toi tali tu ai. Whamanuia o nolo suafa Yesu. Amen. Tele mafutana wa male
se whakamali nā la vipese le Harbour Light Express ma le pese. Ia, o le lau whaiva o se maso i titi lei o tātou tino pe awha tusa. I le tele o mō se lei to tono o tātou tino. O le ana whausi e le li. O le maso le maupopo ai a inga o nuu ma fioanga o i tuma lo ma turu. O le mō se le fo i le tasi. Ia e maa le pele pe ai maa futanga matulanga whaalupelupe ina. Mole anjolanga nga whaamtaile sunga i le whaiwhi au ia pasta la whae le kopa mo le tātou polo kalame. Ia o le arito le ola i le rifo i vaenga o le hawoli. Ia wala vale tau matauina o le tātou savalinga. E ui o le utama vaenga tulu whae ngona vei aso. Ia a whaina misi lau tua nafi po ta latu ana nafi. Ia wala lavalinga. Ki o fufu kai o maantulu i tau. Ia na fu amatu male na wha o poponga. Ia ele i tai na fo le fa o le antoe avantu fo i Malaysia ina ia lava u pulu ioi i lo sulunga titi a wa lava le vitai ia i tātou mawhita ia mawhinga tāo le riola a fo le vitai mamtu mai malo le suifua ia malo le langi e mama o le naua mai atu le wha taladonga a le teitai fono le teitai fo i leo le wha le tui a le pāti po le afo. E polo vanga whai le whaatu tui le tusa mo o tasi. Ia ma le vanga whaupu whai. Ia wala wale whaamdinonga o lo nātu tauwhi o lumana iai. Ia le whono usu a Samoa i le aso a tau i le pāle mene i tia whau. Le malai o le whautu ngā tangi a lo tātu o tino. Ia o i fo i le sisine ai le tanga vai o le tātu tuto tasi i le tausanga ma le fo i tausanga. Ia tālo sia. Po o whea ia ngā iai ia nginga le matangi. Ia maua pēr le tofi malie, ia maua pēr le file mu e Samoa. E le ngata i upu whai o le malo. Ia ewa pēr fo i tātou. O le tāpo i atu. E le ngata i tutonu la vai o Samoa. Ai wha pēr fo atu nuu e mamau. Ia o le fo i lau te vai atu i lunga i. Sole, e ko ke le aga kou ia e. O i le leo le awa noa i to i ngā pānga noa wha pē nei. Ia o le whaalia o tātou whirangalo. Ia e manatua. Ia lau upu lafo. Ia o le tausanga le rei. O le tausanga e teu te wai a tātou upu la lafo. Ia o le wai ei fo le tātou au whenga alwenga. O le lātou matafa ioina o na sāsia o lau saunoanga. Ia anga i CCTV ke maka ia. Ia o le tau mwhai atu. Tau tātā i lano. Mo meo su o hafoi. Se mo upu fui e le te tau na tātou fui tau iai. Lea se wha o e fui tau iai to maiti. O la lau mea o le awhai. Tau tātāne i lalo. Tau tūtu wane i lalo. A whai o lena e pese mala malo si lea so nafi po tala tua nafi. Leli i e alofa mai. Malea. A le fuku e amaka lea songa fu. Ia tau tua na ma tātou wana o se tu o lalo. Ia le tātou wala leo dik. A peo lau whai atu. I li ma ia li morka ko au whenga alwenga o le wafito i tonu i le tu ai ngā lafonga i le te tauona au mea i lunga o le polokalame i le nganta le polokalame ni o le au li mafonga mua ia o polokalame umalawa a le tātu wala leo le Radio Samoa. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. E te mana oi maua se lumana I manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na whaavae le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina e ngangana a le Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga toi le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O le kisirengo tātou wha silsilanga o te lona sa tālinga mai e le tō tele.
Fa malolo anto no risio pol kalame ya le la vana tamo fa ya tu dan tu e longo pu li e lo tu pa ia ma lo o to ma malo ya wala valo no fo si le fia o le si vai nga da wo le da wo le fo ele sunga le fa fa au le na una tu le pol kalame le a reto o le ola e da watu lo fa long ma lang fa fo fong ma lang mai ta ya dai lo si lava me taua i o le mele o le whaafofonga ma le whaalongo manin. A wale mena i le tui i sausili. Io. A wai. Io. O kako. E whakoa umangianga ka au sengu mela. Whaatei tai. Be whaase fulunga ka wak. Ai koe ka kangi wuranga ko ofisa. E whamarmole. O le hafurangu mela. Io. O le mena i tofu i tātou mtalinga tailua. Ai le tai tasi. Na ia manino leila whaafunganga ia tātou matau pui peo na tu i dātou. O le wha silanga mo hepe o na taundu mai lo fisa o le Radio Samoa. O le tusi o le wang filifili ma le tusi o le songa. A wani ngalo sa lo minga o le tusi o le songa. Fa tasi ma le lo minga o le wang filifili. E mawai wha lupenga o Samoa i se sifo tutuila mamarua. O disi o tala tuko Samoa o la ngā upu o le matafa i o le matai. E le whainga wha lewe peo wha i poiponga ma liu o leo siusinga o ainga fe sila whainga o paolo o si i wha aloalo wha langinga o e kālesia e ma le tele o le ngangana o wha anoalonga e na o le fitu se fulu ta la le tau. Na o le official Radio Samoa i le tolu pa tolu ono Hobel Avenue i Manukau e maua tuaisau tusi. Morisi wha mtalanga wala mai le lua o no lua tasi lima i tolu lua o no lua tasi lima i tolu. A whai dai te whainga luenga i lungo le Facebook, ia po lungo le penga tu whailangi a ngai e tā i lalo le whaampunga lea shopradiosamo.co.nz e whaimai ei sau oka o le shop radiosamoa.co.nz ia ona whaimai ei leo la oka e le leifo le da ia e leiloa e le si whainga na pe fiau tusi ia ona e whaaputu putua i nai tono lau ka poti se ia se kan ia o nga fa nga no la ia le o tusi ia le mentau ona na lue le vola o sele o lo winga e pule ska funge le la o lona sa ia ma le kai me fa nga ai ia nga fa ka kusi o le se tanto fa silsilanga me le fi anga o monta o le anta o to ia le fiso mo na lau io pa ia so nga tasa mo o le nei e fa silsilantu o le nei fa silsilanga e fa sino tonu i le mafutanga alo matoma whana o motaa i au kilani nei fa peni o mātou paolo maululunga mātou te malua i so se tafa o le kelope tulou na lava. O lava tonu ina le tātou whonatanga i le aso momo o Februari i le aso nai i le tulai se fulu le lua i le awaule i le dawhanga masani o le PIPC i Papatoetoe. E vala au whaaloalo atu foia i lantou uma sa ta alo i le ni kalapu a laka pia mo ta ai sa moma au kilani nei. O lo alana mapapa au i New Zealand ina ian tātou awai le nei whono tanga a wale wha mo le tātou kalapu laka pia mai sa moa e tāua telelo au ai mai ia e wha ali so whina ngalo. Tala soi fua i le lofa malanga leo le tua te i tiela o tau soi fua maruia i lea aso ai manatua mai lau leisi tala wha mole. Morisi wha mtalanga, wha te mai le olu a tasi, lua o na tolu, tasi fitu walu, tasi lima fitu. O le olu a tasi, tasi fitu walu, toi wha sa o antu, olu a tasi, lua o na tolu, tasi fitu walu, tasi lima fitu. Po le olu a fitu, tolu tasi fitu, walu tasi lima fitu. Olu a tasi, amin, olu a fitu, tolu tasi fitu, walu tasi lima fitu. Toi whaamara tuantu le no fuanga e whai ai o le no fuanga leo le PIPC i Papatoetoe valu se fulu pa valulua Wiley Road. Whaam te tele e olo seinia e le lau ale mafutanga. O le whaalinga wa taunu mai a inga sa lua whau. Ma tau te whaaturo wantu I lau whaafonga Samoa tulou na lava. Ai whaasin tonu le nei whaasilsilanga I alo masuli o le ainga sa lua whau I le pitonu o tawhito I maangiangi ai maise pa ono mga whai manua ilo mātou ainga o loo a whioma papa au I au kilani New Zealand.
O le awhaia le tātou whilo inga i le astona i aso mua o Februari i le Julai 5 i le fiafi i le monta o le teitei whono. Pa i tea whaifua la whaile i le sefulu wha pe Salo Place i Otara. Wha mole mana tō mai lau la whonga e whaia i le loto mali e wha mole. Anga le leila tua avantulo o tau soifua ma le mātu wola i le aso ua ato whaina. Morisi wha mtalanga wha usotai le numero le telefoni o le o lua tasi o valu ono tasi fitu valu. O lua tasi o valu ono tasi fitu valu. Wha mtai o lo senia e le fionga i le taitai fono male lau lau. O le isi a tātou wha silsilanga le nei ua tauno o mai o le wha silsilanga tamlasanga kirikiti a le tewila lua afe lua lima. Mo mafutanga ma au kirikiti uma e fia awai le tamlasanga le tewila lua afe lua lima. O le afia le tātou funtanga i le nofuanga masani o le Nati Paki o Tara i le aso lulu aso lus fulmalua Januari o lono winga o le aso lulu le antalatu taiau i le afo le ono i le fiafi. O le afiafi fo i lea o le a whailo ai nisi o vaenga uma matula fono e winga i le tātou tāmulsanga o le te wila ai meise le tāmulsanga mole whanau la iti. Whamole mana tua mai ia lau le stala. Morisi whamsili whamsotai le lia Nancy Palele i le o lua tasi o lua tolu o iwa tasi whawhaiva. O lua tasi o lua tolu o iwa tasi whawhaiva. Ia po o vui pe telo stars i le olua fitu, tolu vanu tolu, ono whalua. Olua fitu, tolu vanu tolu, ono whalua. Whautangelo senia, e le whianga ia sola, sa uta whianga o le teitei whono o le Auckland Pacific Kirikiti Association. O le si antātou wha silanga maile a inga o si manu i New Zealand. Wha silanga mo le lotu wha amanantu an tama whana wale a inga o si manu i New Zealand. O la whataia i maunga o ao mai e wa antapu sama pa ia sausanga tā lo tātou a inga wha le anganuu wha le malo tai nane le tala le lei tu lau narawa. Ai o le avili tonu le ifia maina ma wha ailo antu o le tautai. O le upo le tusi, o le uisara e lumoni e te tala lona wha malama. I le fia tepa, ma le fia vaai i lona nuu ma lona a inga po a mai. O le mele i le ava tele ma le wha aloa lo tau ai, o a mātou tālo antu ai, ma wala awantu i le paia o lo tātou a inga. I an iau o tau susu mai ma tala au mai. Tātou te awai whaatasi le lotu wha manatu a si tātou a inga. E pei o na māsini ai. E whaia i le aso tō nai, ia o le aso lusfulu iwa leo le basino Januari i le Hall Ale Salvation Army i le sefulu valu o Right Place i Mount Wellington i Aukilani. Mata le tātou whaatsinga i le balu o le tau i le Julai valu, ma whaasolo i le porokalame ua whaataatia i le komiti. Mana tō mai le taitai i le ainga, ia ma le lantou le si tala whaamole. Morisi whaamtalanga, whaamsotai le numero le olua fitu, lua whātasi ono tasi fitu iwa. O lua fitu, lua whātasi ono tasi fitu iwa. Po lunga o le Facebook, ia po o sui o le komiti, tau nei alofa le tua ma tei antu iei lau tau sui fua, ia ma lo tātou ola whilo iei lea i lea wha moe taua o si o tātou ainga. Wa mtai o lo senia, e le tei whono, ma le komiti o le ainga sa si manu i Niu Sila nei. O le isi a tātou whaalinga mafutanga a whale a lupo i New Zealand. Mātou te whaasisila atu ma le awa tele ma le mingao i le mafutanga si o mātou a whioanga o whale a lupo i Aukilani nei. Le pai ala wale a wale a whio au waa o le tupu wha nofo wha pele usuali a whio le alosina a whio le maupu o nā whanua ma le matua ala le tai le malu o lo lantou toa ma sili la ei. Wha apea le tāpo inga tasi i a Samoa. Ma tau te whaasilisela antua i e wha apea. O le antoe usuia le whilo inga a le tātou mafutanga i le aso lusful ma leono Januari le Julai 5 i le fiafi i le no whanga ua malai tasi ai taua fianga a le tātou nu.
i le lua se fulu Westward Ho Street te Glen Eden. Wha mo mo la tātou fisila wha i le aso a tō whaina i le soifua maruia ma le langi e mamai le lofa o lo tātou atua. Se nia le ni wha silsilanga e le teite whono ma le laulau. Wha so tai mai a numera nei monisi wha amtalanga o le olua tasi o valu o ono i wa wha. Olua tasi o valu o ono i wa wha. Po le olua fitu whavaruiva fitu o i wa tolu. Olua fitu whavaruiva fitu o i wa tolu. Po le olua o whavaruono tolu tasi lima tolu. Olua o whavaruono tolu tasi lima tolu whaaf tailava. Male whaasilanga muli leo tonu mai le tātou o fisa mo le nei a songa fua. Ala mawtanga le fianga o asau. I le awa ma le whaaloalo mātou te tala o tuai le paia ma le mamalu o tama whanau uma alo tātou nu o asau o lo a fioma pampa au iau te aroa ini usila nei. Paia la valea wale a fio ainga ma le mamalu ia sala fai ma upu ia te oile pule e whaapea. O le awhai ala tātou mawtanga le stone nei a so lusful lima o Januari i le tuantusi o Tara Music Art Center i o Tara lava i le afo le tasi i le awoli. O le wha moe, a wala wa le wha mutuina o mea sa tātou talanoina mai le tausanga ua mawai. O le talanoina i fo i nisi o mata uputaua i lea lava aso. Mori o tila o tau soifua, tātou maule aso i le lofamlanga lei o lo tātou mantai. Whaamala wha amsotai numera nei mo nisi wha amtalanga o le olua tasi o valu wha lima iwa valu. O lua tasi o valu wha lima iwa valu. Po le olua tasi o iwa o wha lua lima iwa tasi. O lua tasi o iwa o wha lua lima iwa tasi. Po le olua lua tasi ono iwa lua tasi valu lua. O lua tasi ono iwa lua tasi valu lua. Whaamtaiolo sainia ele lau. Ia male komiti. O nisi nao tātou whaasilsilanga leo tonu mai lau fisa o Radio Samoa i le nifo i vaenga o leso i na ua toi tasi nei le minute o Natale o le itulai tolu. O nei le imwhene au nātu tala mai a se uli i le itulai lua. Leo le ai toi whaafonga mai ai i le tāle tolu. O le Love Local ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina maa losi e le Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mō ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le aisi tutongi. Mai a Januari e o atu ya Aperila. Mai moa i le Opera, i le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mō nisi whamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau. Free. Maua mea aia le whanau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafsotai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand nei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le waunanga e vili, mo wha taunga i au ki lani ni sila. Numera tasi John Coulter Drive, i le
Auckland Airport Shopping Centre. Tawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o kula wiloa le eveni. Auckland Airport Shopping Centre. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au sosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se aina. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu selau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O tau su e saunga luenga fō, sau loa le Bowmaster, o le tau sa inintanga te tala vauto e malalosi. E ia iso to mai le wha ila ino ua mea, a le ai le a whaina. E mawhai lava o na o ina oe au e whainga luenga. Le le te tongi mai tū la whainga luenga. Wala au loa ne le Bowmaster, I le o lua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. O lua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Baby, lomaki! Hey! Oh! Mo ia fatalo fat for tapo inga le tunu I le nei mai ngole uli fa fonga mai e tala mo lo tapo inga tele tumua. Tu fa te sa mo New Zealand mo talo nga sa malo wa ma ia le fainga malo sa mo. Ti le iwa le siri mo le tolu wafe o fwala au mo vaila au mo tu tinga mo le HIV fiti. Ta longa le toe mana na ole usoka sa mo e vema au le kiki. Ale o sheina. Fa fonga mai ia fala utelino ni tolo. O le sauninga te talo sa whai au kilani whai unga le vai asa tau pia e kale siam tapo inga ese mo se tau sanga le ngā sea malo wa fia le whainga malo I le tunu. O le ngā sea malo sa amataina I wāri le mai a mōri anga whasanga sa whatoa I whasanga. I le minstante lo ini o whato anga mwhainga whaiva la au le mali e tole wa toa a le wa tea Forces Schmidt. Tano mai le taimi, tolu e minsta u wha malo lo le tamai tai pāle mi a fia mena o mimata afa mai o lātu tu whinga. Le asa e tu o iai I a whoringa mai, le e se whātua tuanga I lan te inga. So ane ai mari smale tolu o minsta lango lango wa me seo lātu tu whinga, wa tasi ai mata avale le malo sa lātu whaungaina. O fia me mai se stu e to limar pātia le whātua tua I le tua sa moa, o tasi, wa ioe iai sui e mafuri le pātia ave sea mari pātia. O sauninga mori tau sanga, ta whaamau poina le komitso whaatasi e kāle se o kilani, le esilia mare tol se lau ila tau sa awai le mot sa poa. E leo sauninga sa whaatia iai mare kontola o sa moa, fe mata palsalue whaapole man. Le sa ia whaalia ia Grace tene tali fia wa ayo le leitoni sila Pasifika. O te ngata sa mori ke lope le mwhana whaangaloina, lo la tō tunu. Ta ia whaalia ai o maasan iai whainga whaaporkik, ai o le teminei. A wale toi popole iai au wa olo iai le tūla whanau mwhainga whapa awai. Olo o iai le pārmeni sa moa. Po a lava i FSS te inga o le tūla whanau lava o le ate te ia le whainga malo o le tunu. Ai u ilea te tau lava na wha awawa na talo ma tā pāsi wha mangalonga mai lea tua e pena wha alia ele malu. I lunga o wala so tainga lau tele wa matua I longa o na a wato tu solo ai. Tua inga matu singa le Maria. Ma le tau wha aleanga le vao suyo pāti SS. Pe tusia inga ma le tau whaaleanga. Ta tu sao iai le launga le whai launga. Le whai sauninga, le whawhenga inga le ia Reverend Philemoni tu inga mala. O whaali ai. Whaopunga le whaalo e whela wa ia le vau leisi leisi malan petili. Pe o iei se whafo mo nei umatulanga le maruia. O ia to e tali lava iai o ia e le ai. A wa nei uma manatu le ma whaopunga wa tiri whaopopo le musa e sai o le api. Ma ia whaamana toa I tingata e whaavae I le atua sa moa.
O le se tanga whare tau sanga o loa e whoringa mai o wha mai aina lua whi mariru furu whae tū la late le au sia o le tau la ingat whale tupe le Reserve Bank. A o wha wawan tū mā mai e le mamafo le venga o le tau ngata o loa wha o le whale. Petai. O la pata ia tanga tō mai whapitoi te maa inga winga le tūlanga le mau tū o lumanai mai. O le maari enga sa o tasi. O le tau o loa mō tanga te whātau sa si tia le tūsa male o tasi maririma pasene le tōru māsina e muta ia te sema. I le whātulanga na whale tau sanga sa si tia i lunga. Beisi ane lea o le lua pasene. Whāri e tanga te whapitoi te maa inga. O tupe whaalu moni whale tau sanga i vāenga pe o tupe rotongi o whainga malanga i whaalele mpani tani malo ina no whai. E whoringa mai o ki au tū nei o le si tia o le tau o loa i lea kwata. Hai o le tau o mea ai masuau, tā palasi. A peitai, o le vai e le tāla ni sila mane maurunga o le tau o suau, e tuau, e sui e le si tanga o le tau o le toi puanga, i le tau sanga nei. O le whai tupe pitu tele le tunu o le ANC, o la tu whalia, o le si tanga whale tau sanga o le tau o loa e whoringa mai. O le asi tia le lua tima le lua pasene, e le o sui a lea, mai le kwata i rumatu. Ma ua whaia i lava sina maurunga tu nei lo le valo, anga mani whaafsingana al pale tupe le Reserve Bank, le lua desimali tasi, pasene. E le toi maua nisi o pepe whata mai whala au aina Somalia po le Oriental Fruit Fly, tanu mai le pepe sa mau e au kila ni saute le amatanga o nei masina. O lea pepe o se whamatau tele lea e iai whatu anga o la au aina Somalia le tunu, i le a whatu o lea pepe. E mawhai ona ai i le silia ma le tong se lau i tu aingo whala au aina Somalia, ma whala au pai tua ese. Pari ele suisa upor pui pingo la au ma me ola New Zealand le Biosecurity New Zealand. O lo whaua o lava na sia tia lau whai ngā ruenga ia mauno lo tatao. Ma la pisi mai pusa la pisi no whanga lo whatuai le vaenga le tunu. Mo le saunga le muai ona whata ma ina. Ma sia kia whala au whale soe e whea biai. O tina mai tanga i Wellington e wala pita ia winga ini whatarua o le a iei nei whale mai le istu sana. A whaau ngā ruenga mo le sui o paipa o le anga i le whale mai. O le whale mai le lau mua iei le tausanga umi o poro kalame mo ngā ruenga whaleia. Ina ua maua ia paipa kopa o le vai vela ma le vai marulu o matua ia awhia i ni pūpū i le nua whe male ono. Ta awina atu le whale mai se tusi tina u sauni ola i o lātu mai tanga e rapate iai. Te whatarua o le a iei nei ngā ruenga i whale mai o whai lele. A o suia ia paipa uma i whale ta ele ma sink. Mata wai o nisi o potu whana nā ua la tapunia moni taimi, o rino winga. O tinai fōfua e whaia tau tonga mō lātu mai tanga posta Syrian, o le a tau fia masaunia mō tau tonga i potu o whai lele. O tinai mai tanga i tau fia mō sauninga i vai e pāwa lātu mai tanga, o le amtaina tā perepena i potu e whastoa mai stina, e lo ua pāwa i o lātu mai tanga. Ma teito o lua pā anga e po i lātu e langoloina tina mai tanga, i lea mo whai ona no whai i le pū. Mai ina mi kākulu, o se alisa asai seia ina ua whai ona na whai unga ngā o ini tangata se se. O se vae ngō lau tia tie, wila miri vae tō. Pali e leo leo, o lea au tia tie wila miri vae sa fia fia le lātu tau muftanga ina ua mai le lātu tūunga le stonai. Le teimi sa ngā o iai e se li, se tasi o wila miri vae manua i le atoa. O le tōlua o le au tia wila virivae sa vame te tala la wila sa alokaina o tuli na loa le ali e puna whaari ai e leo sa Tini George Sutherland. O ia whaari ai sa matua i le ai ma se ama noe maua i le ani ngoi i sao e se ai. Le nā o le tusa ma le nā i tonu ni nā i poloka le mamao sa aluai a si o mia loa le au tia wila virivae tōlua. Whaari e le li sa Tini o le ani so tula fono ma sa matua i ngangasi le sela. Tai sa ia e au nomas whatau te e sina minute, muri ane. O lea wila virivae, te tū o tisa le tau male se fulu limbang, tala, ka toe whafo i leo neina, ma toe tari wai tū unga lea so soai, ai reni ngoi, o lo tū lai whamsinonga lea so. Mai Israelu o le tō tōlu tangata mua sa ave whamano stia sa whasta alo tuina mai Gaza, o tau nune Israelu e pana forfulai e pita. Ini nai tu la le ma ale alo fe ngai ngole tau fio to inga i va Israel ma fita fatu pal lave le Hamas o tina le to tolu sa fataria ila to le temi sa tonu tuai ia ta sa fasta le lawina sa fai lo ai to ma ta to tolu o sa va mali le ta vale ku se mu le tau langa casa o ia se tau langa casa
tu le o si o mia le foi to wa fe ma fe tangata o nei ta vale sa fa pe uina tangata fa au pe ngai no foringa kava maulu e fusi i lanu mea mata ale Hamas e pe ona tom foi e pui pui ale turi matu o nei to matai e leo to ye se si va ai ngai to matai a ona na tiatu ile fale mai mo le foi e fa sengana o la tu o la malo loina e pe na fali ele president o America Joe Biden fa pe foringa mai tulanga le leila vo la tu o la malo loina i Tel Aviv pai to wa fe ma fitanga sa to wa fi mata mata ile tala le lei lungo i tele e pe ona sa fa fu se i ona pat tia ma ala langa fi fia o le to tele fai to masina to wa fi fa ta fa le taulanga ta pa ina se fe ngai o le ta fio o inga o te liva tu nei le porklame o atina e malo o fatasti le to wa fe o vai la mo tong stinga le anti-retroviral i fiti la ngono ile to dia tu tong stinga nga singa so le HIV ari ele porkalame malo fatasi wo fiti sa ngulunga ile si tio mata po tanga ta fi HIV e to sanga to wai sa fa mau wina ile to tuar so fo malo loina ilim se la limu simale lu mata po tanga to fi HIV mai ya January ya Juni e o mai longa to no December e se fulu iva to mai ti lalo le lima to sanga le matua sa mau wa fi HIV di potia le va ngo fa salong FBC o le tamatai fo mai fa pitoa mo tamaiti mo feutanga ina ile fale mai ile Colonial War Memorial Hospital Dr. Priya Kaur sai falia o ia tamaiti sa fia e to volatu ia latu tinaya fia ile HIV i talonga ele o toi fa amaria ina sa mo ile a bea lea mustasi o sokala i kiki le tulangi o Shana o mana na o ia ta alo fa tu tava ma umaro lo se fitu ile tulangi o au tai tasi o le tamarasanga mori ipore o Shana ia po fasolonga o tamarasanga qualify mori ipore rorangi le FIFA e tau wivi ai sa moma o tonga le kuki mamari ka sa momo se avanoa le tamarasanga tele sa manuia le lato tamu whainga i nei tamarasanga i lua i le roa maru pa e sa i lua le tulanga mao lalo le lato ta alo ne utamu whai fato i lalo au e peo ni silam piti o whaari ai le whai a o ngā Samoa Chess Ibram ua lato i loa le lei le mea o iei nei le lato au. Se au o tamata alo talvou e fatu a wha uina mai ta alo ngā tupulanga talvou, ia maisi alo iei pēr. O nao Andrew Sekefano e tosu fito sanga le matua, leo wa umisi teimi o vema kapteni, ai le vaanga telo leo e lalo ane male lusu to sanga. Ba ua manao ai prom, ia Samoa e a e ilunga ile pewhai o le fatu langa no au, ma se vaenga le lato whanu nonga. O le iai leo a ienga whaatino e sailia, o whirpia ai mai ia tamai ta alo ia tunu i whafo peo Argentina, ma siamani. O se fuafuanga mo se vai te miomi ma le tamara sanga qualify tunu i nei, o le ipo le rolangi, o whailo ai le tele o le mana o ngai iai. O le au talavou sa safa i whai ina whaawau i ta alonga ma vodurati tahiti mani sila, ni unga sa ia i lava le manati. Ma ua mafua e na tilo i ni tau whainga i whātou sinatu ni sio alo sa mo ta alo i tunu whafo. O le misiona, o le au tilo ina leo tama e tunu i whafo sa ilo aini fitu pula, o ta alo i kontinenta SS, e au fi ai Alex Malaulu, o lo ta alo mo Argentina mo au soka o ta amarasanga whātulanga ina wha. Fa pēma Farrell Trainer, o lo ta alo mo le au whaitu malo ale TSB shot, means isia money. O le atari o le tama longolonga sa mo i le au soka le Socceroos Australia Team Cahill, ya Kaya Cahill, ta whanau Engilani au ta alo ilun te mai pitai, ka ia o ina le soka i le ta alo i Amerika, le sa i tau tino ailo na fi ta alo mo Samoa, i le loafe marelu. Rua. Ia male tato talalaka muni o la kapia fiti sa ma tau whai mana malo le tamara sanga la kapiti o fito le Coral Coast 7th, le whai ungana vai aso stinga kot toka i fiti. Pai a onga la kapiti o fito ni sila to matitama, ai falia o fiti se no whanga le lea o inai le talonga le kapi fitu, ina o mai ona whai ina lana ausa awa yatu le kora whain. Ai ole kamai taitala mo stamo ki wira au la kapia ni sila ia li oxygen mayo. Ta whai ngoina le teine ta alo silia li tamar sanga, o le sko silia lea li tamar sanga ta mai tairi fitu, wana sko Samoa. Ta walo whai e mau le tau i molon ainga pera sto sani whatulanga lona tō langa o ye nei. Ure no winga, o lona ainga e mai whale wha le wha, no whari ma mai nganga.
O le tama te te lavo o la ni le ainga ma wa ai talonga pe o na yelo na tuangane si ona Sion. Ma yo te tasio tamai longa le o ka piliki ale Warriors. E ulava o lo fai masua ni Sila sa o la nei ai o ngā tonu ia te yelo tupanga Samoa. Mai na te tau o vea po fela vai ai. O ia talo si ai to tele ato mai tai Pasifika ta alo le kapi. Ke na to tele o lo ia le temenei. Kino lo manai o faria mai o. Ola na sini autua le manu malo le pine auro limpeka. Alo ile aule Blackburn Sevens. Ani Sila. Tala nal ni yaso. Iai pea le to fia malia mar filemo. Ile tunu. Soi foia. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa tolu amo. O e si la fia me whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso ta itasi se fulu e te aile whaa.
Jalo fala va tio roa o te tala na nei le o nanga e veni mo fa tangwa i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Lo se fulu lua mala fa bidu tau te ni ling tulai tolua fa lo ta ma to mai le divine la wo le tu tu fa wo le radio Samoa ta sili mai tolua mo ma lo fo la ma lo sai fa ta si mele sunga ya Victor le entire world yo na la la lua o tara mo le ta to li poti fa ta lo fa to Victor ma lo nga ma lo sai ya se fo mo ma le ngi ma so fa ko mo le ma lo la ban sa I ma lo ko te to lo sunga ia whātaro whakoi lau whakponga mau sa mo e tanu mau ta malawa isi whanga o rungo ta vale au mga nabanga venga au i o tauia ma lo la vanu sa I ma lo pui tau atai. Ja, ua tātou o le maile di fwoi vei solo na tonu o le masino ia Januari o a maile tautu o male undanga le tae world o ani ba u o a fwoi ni whaapitoa. Ia mo le sila fiel pa ia male malo Samoa, Victor. Ia whakaina wa mule maso no sia masa e tatou pamuha pesini. Ole tatou pesini riva tasi reu wa mula tālau no susene. O kako tisoro tālai wa susene mantua e uno sene de fresia. A petero sa ia matou. Ia scano Apple Castex, ia pole a point. Tuna tatou whadoloa. Ia a whapena iso after pay, whamainalo after pay utero ta vale. Ile tatou pamu. Ia aune ngalo ro suafa ngata foelera numero a isa vinga e a vae voton tatou sei. Ia te manua loa e hoa sisi da te te bolo sa ile tatou pampesini. Tatou kau kesi ele au piti a iwa keu kalama whainto wifio na le dua so pitu tala e te tong. Ia, o le tatou palisinia, o le tuatusi, o le tasi li matolu stamaki road a ia whailofu service, ia whai matou whailofu service o le Child Station Service, li whina o tata avali, a whapena o umatau sanga li whailofu service, ia teni leila wanei, ia pena o tā mauru a manoa. Ia puk malau a service I le tatou palisinia, pea na e ke maa e kulawa oi laso e maa whailofu service a le mara au mai, I tona tatou palisinia, puka I lafu service, ia polo Child Station Service, soi. Ola lawa ta wale fōu, ta wale tuai pe on time lawa te mesi aki I le laso me whare tonu. Di whina koe tātou ta wale, lua inisi maurunga tōre inisi, o le tātou pali list, o le snoko, ia ma le lowing, tātou pūpā, soiro mo I tātou tātou palisinia, ia po iwi tātou whalpau, so se piki apu lawa lo mea mātou pūpā sa o le Ford Ranger, Hilux, Nissan, ia amantua, no tātou yu lawa, po tātou four-wheeling. O mata tu pupa ti teme nei ia ata kontrato mi reaso ia e gosu tala ia te gole matala ko I reaso ia mo sa pupa I tato ile tato farisinia fa le fe mato te no fa polo sa pa pe ile fa tonu me ngo mo dito sta me ngo mo mal bori ia ni no fa le te no lo sa ia fa le fe mato I tato farisinia te polo wine man tu e gosu tala te tonia o le tato wine ia whakauina koe tātou ka walu ta wale pōu, ta wale tuai, ia ta wale mon ainga ko tele, SUV, then, car, hypercar, tātou piki up, o le two-wheel drive, o le four-wheel drive, o mana risi, ni whamanaya, o man teo tātou piki up, o man teo pau la poa mātai, tua suru, o le snoko, o man whapena, tua tau sia sok ta wale o Samoa,
ia po sta vale foi o rua malau mana me a ko sta vale gon fo na o rua lava ki ro ki fa savili ia sa tenga sumai malau la sen lo sen sta vale to ruma singa lau teng se mera palai so sama e ma to ai mo te do wa ke spek ia mo ro apa pena se manga sta vale e fa ki ne ki se ma to fa ia na tulanga ia vedi menu me telefoni o iva lo ki tu fa to bua lo o iwa lufu tu fa to blua lu o na mea na tato palisi o tato alpau o le tasi fitu suru petro o tara pa o fau pa tuai tato siki mea tui amata mai saisu lima ile se tako siki mea ki le saisu toru o su fa o le saisu lima le amata toi tato siki mea kuio pa ile lua suru mai lua suru anga i dunga faitin toto ni aso lua suta la i aso ia mo tato siki mea kuio pe fa to sikine ke la como que pa fo se fa pia ma sikine ai fa pe fa to sikine la kula ma ki pa fo i le ta to fa pa lo ma to pa o to ta si to ru to ma to lima pa o ma fa ya mo ta to fo wi fa pe na ke ma e shooting pa o ta vale to fa la fo ke ya fa ma to ru o to fo ta si kala va ya si kala va ko nga mo nga nga we ai ya le la su mai ka to fa pa i fa ka no ko ni so lo sa mo la va ko mai i me fa pa o ta vale va si un pa fa ta vale fa pe fa ko fa ta vale ri la wala na ka pu la bo la se fa la wala ya te fa ya te ni la man na ya lo we la va ya pu le fa ta dia le ta vale le la so te da sima van fo ya mo da ya to le to fa su ta la te ni le ya so ta to finance o le finance now o yes mare tu ka su valu masina le sfi padia ta torsi pay a pay pai male Scott me telefoni o iba kitasi con todo o ma teni le ka sai lo so ma bo no sai la vai me llama buia o fai va cinema ne so ma lo so ma ni tu la le uli ya man tu ya ama na va lo sa do le fali so sai la va ia le o te mana va want to piki moni o le tau fali Hello, Van to Victor, Lento Tumble, Nangan Entire World and Auto Limited. But we on a la lua. If you want to come on, Victor Molmeka or Totuli. Yama. I want to let him hang on when we live to Yan Pacalibano. I must see him land to Ofaga. When I live to Yan DJ Fight. About Tomolo Vita Tunga, while it's ilinga man, we are letting down to 2 and some more. Ko mai ngia ko ngo malu luma fanga fa yo fa mai ka ngaka yo fa makiva kanga fo iliske Hallo se mali an tulva lo wanti los flu iwa bedu tum te ni le tulain tolu tale fa na wada tu tala mai au se tali to pena mai silom tua ya Miriam la to pomare o de suile on de for va tasi bele fionga ya pestali an to sevea to te ma futa se yo lise te mi o po an dai tulanga na fi ni ya pol glam fa tan tia fa wa radio sam all di vang la wo li la so fo na yele fa ma tu mai le fionga ya le au pip Paulo tangan tau lafta umana holiday ala futo tala no mai le si holiday. Ya mana tunga le for Auckland anniversary o le holiday la vana ya ta tumna o ta toi au kilani ele au fiai ta toi la lai fa tu au kilani tono New Zealand. Yo. Ja, o le Auckland anniversary o le pa uila so lulu le vas fula so lus mariva bintai o le afa malwina ila so ngafu o le vas fu o le winga long weekend tanto ni am kilani ile fa unga o le riva so ba anta to o le isi uma o e fainga wen o ko isi mako holiday ava ko mala au pepe mala ko mala ko pa ava ko nga fainga wen ava mo lava 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you realize that every day of our life we are housebound? I'm talking about the house of our body. In fact, all our plans and dreams for our job and career, as well as for our family, will depend greatly on whether we're even healthy enough to enjoy them. Yesterday, we discussed the fact that our body is an important investment. If we invest even just a little into taking care of it, it'll pay us great profits. We need to take care of our body like a farmer takes care of his land. He understands and obeys the laws of nature, preparing the soil, planting at the right time, rotating crops and resting a field, so he can then finally harvest the ripened crop. Because the farmer knows if he doesn't take care of his land, he'll lose his whole livelihood and future. But a farmer would also be very foolish after working hard to prepare the ground if he just planted cheap, poor quality seed into his soil. So even if we exercise our body, we must also feed it healthy food and nutrition. You can only get out of your body what you put into it. It's true. You are what you eat. Garbage in, garbage out. We need to realize that if our poor health cuts our life short by a few years, those could have been the best years of our life. So why not give just a little time and attention each day to staying healthy so you can live your best life now and later? Pay a little now or a lot later. So be smart. Visit a doctor for checkups. Then do what he says. Remember, he has inside information you don't have. And if you're really smart, you'll regularly visit the highest qualified doctor, the one who made your body. Then do what he tells you to do, to live a healthy, happy life that lasts. In fact, he's the only one who can heal your whole life, including your family. So won't you ask Jesus to forgive you for using your body and life wrongly? Then start living his way every day, so you can start living your life to the fullest. Just think a minute.
Se whakamali nao le Hallelujah Worship Team le pese ua whaingo ina Yahweh loa e tōlunga atu ai. E le poloka la me o le think a minute, po le toe mawhau ka singa. Ko e sau ka toe mawhau tasi e se minu testas. Ya, ai ke le mingoi. Te le nganga i atu fui le fui au fuafungana wa levera e mawhau. Ya, e whai, e ala na whai atu. Ya, onga i erike. Ya, tanto te vave la iki e fo. Pe funa, wa. Yanga o kau vave fui le whai ngona whai aso na sei ma vai antu nei. Ole mea na. Ya, pe wa kau sprag e nei fui le le ta mawhau fui le na fui ia weekend wa tuana i atu. Ya, ta iei le li o le ntoi mo mai mawhau fungale. Ya, koe kaka i kongu le sprag e no lo ta mawhau fo. O le temini, o le o tauli mai nei le kalenda, o ta longa umalava ale uni la kapia Samoa, e au fia ia tātou au ta alo umalava, o lo i lalo o lana pulenga. E iai ia vaenga ia o te vava ia tuie. O le ea e au fia ai. E le ngantau le teito fitu le manu Samoa, i le tūpawari, ai e fo male au le manu sina. Ya, o le manu sina sevens, o leo sauni atu, male manu Samoa sevens. I le tamasanga e ta ua o le HSBC Sevens Challenger Series, lua afe lima. E whaia lei o i whea fo i le ngō le anturu Afrika i saute. Ya, e whaia ia le tamasanga lea, i le masina o mati. O le utawawa i atulunga i. O le tushima i ai. O le masina o mati, i le nei fo i tusanga. O le anga i atuai le au te tofitu le man Samoa. Lea na toi titi asa o tātou au ilunga o le final. O le fo Carl Sevens. O le tamasanga te tō fitu le na whaia le whaia ngola vea sun se mwhaia today. E whaia le tono le tono o fiti. Au te le mauti o le po ngawhi o tono o fiti le whaia le tamasanga le pita. Lena awe en toi fo i le au te tō fitu a le tātou o tono ne o New Zealand. Awe me fo i le au Australia. E iemele au Afrika i saute. Whamei te le manona i en tono ese. E au wai e ala antu au. Tu solo sanga le afiti. E ke le mai lo i pena i se awa se turu. E au fia i Samoa. Ua manu malo ai. E tu sa o i le ave uma iai au malo rosi. E ko lengi mai ai. Ai le amatalia i ala tamu sanga le HSBC 7. I lea tu sanga. Ma lea fo i tu sanga. Ya, o le nei umai le tau mawhainga ale teito afito le manu Samoa. I le la semi-final. Ya, ma se tasi leo au malosi lea mai le anturu o fiti. O le au lea pe umala wale au lea le na avela wa mashampini. I le tamu sanga le whai unga le vea son se invaya today. Ai o se tūlanga manta ina. Ia le mai mua fo i ale malu le anturu. Le tūlanga. E pe o na iei le tamu whai toi tū whaatsia le tātu au te to fitu. E sa ili eiso tātu wa wanoa. Mo le tamu sanga ale HSBC 7s. Lea na o le se fulu lua lava au. Mai antunu e se fulu malua. O le mawhai o le tau vai i le kalena wha le tau sanga o le tālonga o le teito fitu. Ea, o le taimi lai whai ai, o le aso mua, a nga i le aso lua o le masino mati, le ta aloi ia le tātou au, i le Challenger Series. E le ngantala le teito fitu o le manu Samoa, a i whama le au teito fitu ale manusina. E lua lava i aso e whaatonu inai, le aso mua i le aso lua, ia mala sofitu i le aso valu o le masina lava leo mati. Masina e uma a Februari. Ia e so o tuai tua. O le masina o Februari Samoa o le whaimai. O le whanga soloi ia le tamasanga o le lakapi a onga tūlanga lua i Samoa. First 15s. Leo le a amatari e lo na so lua se fulu. Ia. E le ngantai na le Challenger Series. O le musauni e tu i le tai to fitu o le manu Samoa. E le masino a perila a o lumana iai ia le eseta o le rifo i tusanga. O le fo la fo le si Challenger Series. A wala wala sa ilinga lo sa vano le teito fitu o le manu Samoa. E to e ofi e tuai. I au se fulurua pito i lunga. O le HSBC 7 Series. O le si la sanga. Pe amai Afrika i subte. O leo le anga i tuai le teito fitu o le manu Samoa. E ta alo i inai Polani. Ioi, o Polani ustasi o turu e au tafa o Siamani. Tasine o turu nos fa i ele au tawa Siamani. I le vai taimi au tula i mai. I le lantou taita ia hiti la iasola. Taua mo lona lua o le lanolang.
E whaiala, i le aso se fulma le tasi, a nga i le aso se fulma le lua, o le masino a perila, le tamusanga lea po leisi lea Challenger Series, i nā i Pōlani. A wai wha tasi le teito o fito le manu sa moa, ma le awa tomaitai le manu sina. Ea, ona taua lunga i la ia lea, kusa e kolu le leia ka ko Challenger Series. O lono winga. E sa o ile kana fo ile. O le anto le vanu o le oti le mele ka kia nga ia kuia. Pe a fa ale tonu tamo whainga. Ale taito o fito o lau manu sa moa. O le isi challenge. O le whaia i le masino me. E whaia le le aso tonu. A nga i le aso wha o le masino me. Ia ma o le mai tau atu. E whaia lea. Ia te utau i nai Amerika. I LA. Los Angeles. I le so tolu a nga i le aso whaamati e au ai whaatasi foi e a le manu sa moa te ito fitu le itu paoli e iei foi da ma le au to maita i le manu sina i le Challenge Series le e o le a sauni atu iei alo no winga la mai tau atu mai le masino mati al wanto e ma le masino a perila e ato ai ma le masino me o le a tanto muli muli ta ia ia le tau mawhainga le a le sunga le ni whia onga ia mantamua o Pati Junior sa lima i wana pulenga le al tanto au te to fitu pe o le ato e moa se vanoa o le amu Samoa te to fitu Samoa e toi ofi antuai i le top 12 mantua le suinga lea ina ua mai a i le tamusanga te to sfulma le lima le ipo la langi le talibano ele tunu o farani e le tausanga e lua a whilua tonu na mai a loa le ipo la langi ai fa ai lo mai lo le swinga fo le we ni wale to tele au pe susu ya mai au umi le taimi le tamusang ai na onai vai light ya ma au nai se fululu e pito ilu le wa fa ye nei le tawanga po le tamusang i le tausanga ma le fu tausanga man tole na amantel tamusanga tolo nei lava e le masino tisema lua e vai le fa tinoina ya le fola wa sam ya i le nei fo i tausanga e tawla wainala o le vaenga mulmulila o leo mai e le bottom 4 mai le top 12 e pingi ma le top 4 mai Challenger Series e pe on amata mai e Africa i saute alu i Pōlani ai tawlunga i nai LA le lala au mai e le bottom 4 e fe kawi ma le top 4 mai i le Challenger Series le e le taito fitu a le tato au le manu sa mo o longi tauna uma i fo tamusanga i e to o lai lunga tato tamusanga i lua kasi nei o i Africa i saute tasi Pōlani tauna mai e o lai la vea ko le top 4 i le pito nei lalo i fefo i le Challenger Series wai o mai le vaenga le bottom 4 mai le top 12 ien ka ko po fa nei ala i le o le asau siti la i le tamusanga te nei le tamusanga te to fitu le sau le aula le Portugal le aua Portugal sa ka koko e iai le sau sisila i le sau Portugal le sau e makuale ka alo se le sau Portugal le sau ia male tele o lo iai tutonu o le tamusanga o longo winga e le o ko iai se e le o ko iai se ka faunga e fai e kongui ia o le mele wei ia o le tulanga nai tau nei tau ona i u male manuia e o tamu whainga e alo ma tamu whana walu tātu turu o le buto e fitu mula whamirute o na tale o le July wha Wa mawhai o na awina atu o le polokalame a le awa uli mafufunga mua o na o le lango maalosi a le Galaxy Childcare vili mai loa le o lua tasi o valutolu lua fitu lua iwa fitu e risitala aila walo Samoa wa talunga te fo ina ma le totomo o le dia sunga fua te tele mo le fa reina mai o lo taimi e mai lau schedule le dia sunga fua ia tanto te ma futai fo o la fu senga ngana o le totomo mali o le tala fe ngai lo fidanga ia e matua atu ia te o lo te feita a lo fa le tua e ma te entu lo to so fu ma le bantu ne yo la so antai au o le a tanto talia ia po le ale tu langa o le au ia le nga singa se malo alo tanto malo i Samoa ia be a tau au fai ia le pale mene i le tai au ia manu i tele le whenga i o le antudu malau singa o tutoi o le nei a sunga fua iau vai lo tanto va kakalo mai kakalo ia pauanga ka kofilo i lunga wao le lang ia ka kukaro sanga
Alo te lea tu ia o tō male mafuta mai pe le riva ingo lea wuli. Polo kala mea la ngā ngai fo whaiva. Ma le fionga ia le an taua pese tā sa vea. Le usau ni mai tō te mafuta. Te lise te mea le poana. Nei le tō au nau whonga mua po o seu manu foi. Alo fa te lea. Le matala fali tala vai. Eo kanta poni a pole hono e. E pole li. Eo whamaria aku. E nei saka whare kala vai. Parui le via vi soifua. Tolo tolo imatautu Male penisula mai molino Le taitu pito ia pia Sio utaulanga manaya Efe pula fi mai ile sau O ata uma o fetu ole lani Sulungia ia umasia uhani a omasa bali bali Le pasina se Yesu solo ia samo no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Sisi vai ma pepese matata gato tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele Ele mafai nama ona ngalo Le tafe mali o mai singano Olo onofo hai tine matama yung alona awala lau papa Le pasina se Yesu solo Ia samo alo uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese Matata gato tulele A omae mane ilano ole ni Na o umasia ukele Wafa ape